Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena I mono tuwa e seatu, siaki mua mua pepe balanga I le malaiva ane de tele. Ona e anga ine ilo tuto ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vainga e matua I maa hofa tele lava lona mātawa fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e,
breaking waves, and sports salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongai no le talo voucher. www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata whuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao iei, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iei le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo whamau maunga I peo lo swafa antoa, I meri po se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi na I lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e ala I se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific 40, ma le talo whavauta. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project.
Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faʻasoa Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faʻasoa Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. O le os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia mālama lama atili o na sila mwhai tau mālama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei il mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Fa'amua le atua o ia o lo ufa'amai.
call it paradise, we call it home. This is Samoa. Tele
Fia ngai vaenga o le aso whaafelo iaku. I paia ma kou malu. I on kulanga whaarupea. Hai mai se lava i ka māma ki ngā mākua o kāku wa kungu o mau mai kāku po kalama ngai fiafi. Ia, le vasenga fo whaafengainga ma la ko so se kālesia ma so se kapua inga. Ia, whaafelo iaku le ngā fia ma le ngā whaafikai. O se kaimi o ngā whaakasi mai leo asiaka po le kura po kāle lima. Ia o mako o lua fuela ele whaawaur kako po kalama al kaimi ngei. Ia o la o amaka ingal kako po kalama ingai maenga foi en fain kako katkarango iai. Fifi foi whaero ako la fusiua whamanga kukule le celebration foi Amerika la kou ia le sofa ngafi msaro sofa ngafi sa wha o maila ko whamanga kuinga o le lose rau lima sifuru sanga karu o kuko kasi mai a perkangia. Ia, o se vaenga ka ua fol ngā, whai fusi marosi perkangia ngā vai kai mekele. Ia a leua o makua marosi ia Amerika ma lako fo ia whai ngā malo. Ia, wa iele kai mi fo ngai weekend sa vai aku de kele fo i o celebration sa me se fo o fia ma kai mi o whamua kuinga la so wha o you like, kalumai kasi afe fixu mo leongo. O ngei fiafi e ngai vaenga ke mga o e anga i kako kalunga langa o le aso sa el mako fongo male fingo fo il palmia ia pape foi le awai fo il consula ia mas foi la fionga ia leoka laki sa mako ia mangis foi o kako au fasa langi usila o se mafkanga mangaia mangaia kele sia mako kalunga foi a mesere kele fo ngi vaenga fai o falo kele ngai le malama male malfanele ya kili o porokalame o alanga ngokawanga ile kule langa leo ke mai kawa ku ngi vai aso ako mesale weekend kalu malanga mai le parimia o ku i mai lava ngisi fo yo la fasa la ia le mka pula vale o le ko e faia o ngi press conference po ngi fa kalonga al parimia mal akuskala o ba ku a fia le pina va focus ko so mai kongule le George ia la observa la vale pe ka ula mo pe le observa la ko le cheole ka puia ai o se maka pure le onga o le foko a makalam fa la kele le finga ngalo le o le finga ngel parimia o me mo mua ka un ka ko lo le ole fengenge ole fale velave po se kulanga whatever nga fikenga ilong finga ngalo o me o whakarangwanga wa vea ma mea wa vevesi ele a kungu e wha vevesi la e kangaka e se o nga whaali liu le finga ngalo o le parimia ia pe whaanga fo ingi sangwanga e mi milo ai inga ia se ma wha se ia ngi sangwanga o roku mai e kako kai a wa le whaafofonga Samoa male arualu inu mor kako whainga malo o lea la oke vai ngei la i finga ngalo o le parimia e le oke finga ngalo le parimia e saulunga e whai ia whaasaralonga ia onga o le makua whainga le malo mai i longa finga ngalo male whaamoe le malo inga ia manguia Samoa i whakaranganga ia. Ai mangkua fo. O Samoa le whai ai. O le mainga la Samoa. O le maua kui whafo ia le au ku o le whinga ngalo o le whainga malo ma le parimia. Ai le o maua e kako media i Samoa. Ia ke aula ia ma le whinga ngalo le parimia. Ngo wharangolongo le ngafiafi. Wa finga ngalo o le ase mea e fia maruna maila kungu. Onga suele ele po le media fo i Samoa. E o whakarango sa o ale mingska. Ale o le mingska ngam karu makangaruenga. Whakarango ale pulisiri po le CEO o ngam kangaruenga. O langa whainga ngai e kia o ke loinga fo. O le whainga sa o al nga. O sa o a i ala kuskala. E whakarango ale mingska. E anga le maka upu, o fia maana mlamai.
Inga i whaamamrama ni minska, ailo ni minska, i o le polisi o le mkangaluenga, i polisi o le mkangaluenga. O la konga e ngafa ma whawhikauria. Ar kere o kaimi o le akam whai si pare mia e whamakala mai. Ai ese foi leo koe whaasise i e karonga lea. O lea la i a kia ula, malmak whanongon ngafiafi. O se whainga fōma, se whainga siri aku lea, e while mua e foi lea kungu. Ai le ngakaringa, wa while mua lea kungu o ngā le koe whaiangi, o le koe whaiangi whongora kuskala ma le palmia. Longo winga la, ngā liali mai i sa kam whaiwhai le kilo po pele lei pele anga. A liali mai, wa siri aku le kelo le lei. I le koe whaia, o i whakaronga ma la kuskala. Ngai lo le lei pe a whakaronga. E mangingo e whoi mea, mangingo la kungu. Mangingo whakasi uma kako, kau ke lo uma, kau ke mamnonga uma. Ia kia ula ia ma le mako whongkanga ngā fiafi. O le maa ngai e mo mangingo e le vaenga. Nongo winga la e le koe whaia o longa whinga ngaro. O le a li liu ngai ia ma le kapengeka e ngā lulue mo polo keki. Ia e masi o kula fongo o ngisi o meo e kau o ngā whai. E whaonga e lako kaimi. E ka akia mka apu whakuskala. I miska ma ka iuro mka ngā ruenga. O skasi o vaenga sa o mai kauinga sa pese i koe kiki wha ngā whea. O whala au whasainga. Whala au whasainga. Wa makua whoringa mai sa, e mo isa unoinga le makau kia o mela o isa mo whala au whasainga. Ai ele i ofi i lo mafau le lo loko. Inga i o whaalongo isa ngangan palmia. Makau kia. O le si whala ngā vaenga o lea e kula i mai pēr. Ia le ngā ruenga whaikele lea. E kau ngā ruelong le kaimi o le palmia ma le kapengeka ma lako fufanga umarau. Inga ia whaiki kia le mka upu lea o whalau whasainga. Ai ni whaia le whongo le ma le palmia. Sa whaisinga o kamai suenga i kiki a fo ingisi i Samoa. Mai e koru lei ia whaukuanga, ngā mai. O ngai whalau whasainga, e sawa kui containers. O containers le wakuai, maripora, ia po kako kua oi fo ngai, ako kua oi ia ma, amasia kukuila, ka ua kukuila le ku lea, onga whoringa mai langa le la kaku le pora lea ka kom kukuila. O vaenga ia, o leo ke loinga le whoringa mai, mai ia la kou, e o ngofo sa mo malama i menge o containers o loa ia wa kuifafo o loa falo loa mon ku fo isa mo o leva kerenga fain me o lo ke lenga uia por kasiva i vaongo i valima i vaongo ngo vai le fainga le o le ave container shaki ko shaki ko ia container o loa ma me ia va yo nga kaimi ai ronga ngakele ngi fora whasainga mai me whapenga ngā wakuai. Ai lo kaimi ngai. O le moko akele lava container le abe kua. Ngā o karangoa iskasi o kangakai e lof e masangi menge. E le lava e kako masingi ia le customs. Masingi ia le customs. Makako kaifau ia le customs. E mawai mea ia. Wa foi la a o ngā rui lalo. Whamari vaenga. E lo kwape o isfoi mea. Nongo winga whaingo fia lava ngā sao kua. E lo mga kufoi le kaimingi. Waka kau o ngā kawhia uma lava i containers mauka ia waku whafo. O ngā ave sao i whaloloa. Pe ave ngi warehouse. Laia ki li ai mea ia. Ai ko umare wafu. E siaki ai. Na e korura me kaung whai. O le masingi, o le kaifau, ma le mea ka o le audit. O le mea ngā le whaingi ngusila. O le ave o mo e whafoleuka. Ka penga o mo e whafoleuka. Kusa po le a, po le whasfulfuku container po le a, au mai mo e whafo mea lai kong. O koe whanga whaila ile o kaifau. E ko so ngei pusa nga, ma koe whai mea nga. Pea whaia ka ke maa nga o e kikinga le mga upu le o whalau whasainga.
nanga i ngā le sao kwai. Ia, o ke le whai se kala, a si o mai kau pea, mo kikiro pea. I ngisi whauringa mai o container se masalomia. Ia, o kampangi ki kele a. O kampangi ki kele a kele i lopa la melinga ave kua container ngei. Awa, kai kongo mai koko. Ele ai ma se siaki e whainga ngi container. Ia wa kele o kaimi ke vai, ngā kai kōrua ia. Ngā kai kōrua ia kai o siaki container. Ele whai kōrua ngā o whafo container ma siaki container ako. Ma ngā fwoi lea e yen whaare kong kele lava. O kako whara whasainga e sauku kongo le kungu. O kako pora si e whainga. Mo kakau o ngā waain kako masingi maa losi lava. Me whai ka o drones. Ele mafai kako waa ia o ngā leo leo kako poras. Whakaun kako drones maa losi. E wheoa i le wao o konga, makukuila, po aingi, fiki. Walanga ngu wange i le e a fie kako i menge o la upawhara whasainga. O se lau mai lai fafo. E siaki e waa. Siaki e po aangi waa o mwhainga ngā mai mawhi loai. I poras nge. Ia masawa koe fwoi kako whara whasainga. Kere kako waa whaila. Whawhikai o se asa koe waa inga waa whaila ngi kaimi. Ai kaimi o le kele o le waa whaila. Kasi iwa whikuongo a masengo o so i Samoa. Ma sangi o wai waa whaila. Ia lewa kua koru ngea o ngalanga i Samoa o kaule wai se waa whaila. Au aso ia koru wha waa whaila e kaula mai kai. Ai lelo fwoi pe kasi ngā awala e lengsa wako kako whalau whasainga i Kongo Samoa. O le kako ngā runga whaikele ma ngā runga whai o kako kirkiro iai. Inga i kako ngā lue whakasi. I re kapungia ma re kingeia o le whalau whasainga. E whai a fwoi sia o whangongo wa ia, o kako koe fwoi vaenga le. E mo i lawa ua kea. Ai, o ke koe fia whea lava. O le kike o whinga o le kamikai fwoi po le sa whapiko ia fia me. I longa kike a ua le whaia sanga test. O ke awai. O ke awai langa lae e lai whai mai e kulafongo, i whais kulafongo. E whinga e whai ang wha marosia i le whinga o test ngei. A ole nganga sa kam whai el palmia. Inga ia kausoro mua e kai o la kungu. Kausoro mua e kai o la kungu. I kam whainga umalapa. Inga ia kingeia e kako whala whasainga. Ole nganga nga. A kako koe whoi mai ngei la ile musu ngei a fia me. Ia lelei. Ngai sa onga ia. Ele skula fongo. Ai whawhea pia whapea e test aku e lai whaonga ia e whalau whasainga. Kako ola i resi ku wa musu nge whai o ngā lai whaonga e whalau whasainga. O ngā mai lore whakekainga lea ua maua. O lai whaonga ia e whalau whasainga. E le ai se kura fonga e whasalenga. E whea me sao pulanga lea. Ai e kakau i longa whai pule. O ngā whamawai. E le se kura fonga. A le whai pule e longa loko ma le saunga le mua sa mua me kau. E kau whamawai. E le la skula fonga. Ai a mai longa fi, e mai le ko wha lai anga ia. Wanga whaonga inga whalau. Pe a whai lanke, a whai e musu o ngā lanke whaonga inga ke ua maua lai whaonga. E le skula fonga whaasa lai. A kula fonga o ko wha ma whaokaukanga. E ka kau o ngā whamawai. Wai le ka kau. E le ka kau se whai pule o se kumalo. O ngā kui kongo mauka. A lai whaonga inga i whalau whasainga. E le whikaui. E kusa pe sa onga ia e le se kula fongo. A o le kula fongo o ko whaama o whaokaukanga. Ma le kamwhai ako le whainga malo. Inga ia kausolo mua e ala ko kai kai. O ngā whai ala ko test. E whain whake ka inga lei i le akungu. A kamwhai ki ngeia le whalau whasainga. Ka kamwhai. O leo whamangia mai ngā ia i whaia se test. Sa il mga kusau ka masalumia fo ke le fo karanga mai ma la kingu. A leo whamangia mai Samoa. Ngā o whiamere whaia se test. Ia, ma ko nge usila le whaia se test wa positive va.
Ia la ka kia ku pea. Ka kia pe wa la la le foi ko fa ma fa ko kanga ia la ko vem foi pule. Fai mo kai la ko ngur ka solo mua. Ka solo mua me fa penge. Inga ia vela ko fa ke inga ba ai ku la kungu. O fai me ia. Fa kai ia limongi ma ku la epa o fie powder me o ku me ke au lo fie. No fie o fai testa aku le epa ma limongi o la ko sa ke le ngai mea ia ma se fo ia fon koe ia le paki a koa fai pule uma lava ai ku la i mai lava se kasi nga ve mo kai o la kungu ele fai sang test ia ala ko nga kai fa pengi wa a veces foi lá le va ai ka a me ser que mi wo a ni se foi pure e lo ka me fai e foi nga ai o lo fa nga fole o ai fai pure e o mo ka la sa ngong wa muso e fai la nga la fa nga e fa la ai lo ka wa nga e lo me ka wa nga o le me ka wa le ave ai ma ka ka solo mua le lango ingol fai nga malo le fainga maro sai foi mangaia ai le ngaka le o ia sa vem palmia e fai fa ka inga lei ia le la o faro ngele le sa ngo mai palmia le makofongo ngi fai la skonga o le mo kwa mo ka kia o fala o fa sai mo ka kia ko ki kia le lo pola me a fai ai ke sa lo ai se no nga fa ka fai se ka ko se come singa o leo e tio ma mengi o drugs e kong fai a fai se kulanga le kong fai wa train fai le ma fa piko ala vale le makanga luenga e engi leo se do se fu e tio ma mengi o drugs pa ka ko loko lava e kinga le mele o falo fa sai nge samo ia le maka upu le ku nge Vietnam o ke le fio o ngā kulanga. Walanga lai ua ke le fo i susuenga. O lo a ngā i ai. E le ngaka le whainga malo. A le vāo ka kouma Australia, a le vāo ka kouma Vietnam, a le vāo ka kouma le au whai drugs. Leo wai ak nge wa maua mai ia kupe ia e whewa i kongo le vāo Samoa ma le vāenga le ia le ka ora ko money laundering ia o leo wa maua accounta si vāenga le ia wa ingei le wa i kongo le wa pui ngem ka fia ia o menga le ka o ki kilo ia ai le ngakai ia se sa foi ia siaka ko ka ngoli si vāenga ka vale ma le skala ma me fapenga o ka nga sa ma le kele o mea lo kupu i kongo ka kowhainga malo. Ia, wa kala whea ngai a fo in siaka mai mea o le ese o le mkanga luenga ngia whakalango inga mara kuskala. Sei focus le kako kai. Le ka pengeka mara ka kowhainga malo. I le ngasu le mo ka kele lawa i kongo Samoa. E le o se mea le leima, le o se mea e mwhai o nga kako ku ufo e whapea anu rua pe. Walanga o le mele iwa o whakele inga e le whaikikia. O le aso waleile lenki angi. Sa mara waile whamsingo ngā fwile le lo kangi e le chapipi. Manko fwore kangi nge le chapipi. O le kangi whapea e sori whaavai. Ia le whainga whaavai ia le whainga maro le fast. E le kofia inga o kai fongo fonga i kongo fong whaavai ai ko maro. Fongo whaavai ai ko maro. O lako kangi nga whapea e re karawhea ngai mai sot kula fongo whainga ia. E yen mele o whaau. Ia mangisi o vai nga whainga e lai mga kulako. E mokua le karawhea ngai. Ia mangkua voi o le tapipi. E ko wha ia whai pule. E li apalai.
ko fa fai pule le apalai ko lima nga apalai ai ke ako mal kuske ko lo ngala ko iva ia fai pule le anga ia le kangi le ale chapipi e iva fai pule le a fia kangi le onga fa pe e so fa vai ia le funga ngele fai nga malo o le mai ka wa ku la vai nga mua lava longo ia la ko uma lava sa ele mo le manual o le kusi foi le uma onga fai le e fai e suinga fai nga fa vai fo e su ele fai nga fa vai kwai la le mai male chapipi e fa nga la ko kangi le fai a wo le nga la ko mo le manual le e fai e su ia inga ye le wo ngai ka ko fai nga malo e kulanga le o le interview fa kan ngoa aparai ia mafai nga ye fai ngai o kele o mamlama la le chapipi po le fea nga illa ko kangi le wa le ala foi nga le savalele sa kalsanga ia le ka ko fai nga maro le fast e fia le fapsingonga le ongo le ka uaile ia fai nga fa vai le fast o le foi la ukalia le fapsingonga o le ukalia le afia o le fast i le kangi le chapipi e le o fia ia le sap ia paki le sap kulanga la ia pa o kua male palmengi e le foi se fai pule kukokas o fengai o fia fa la mka pule longo winga la o mka upu o le kangi le chapipi mal fa la ale fast inga ia lako kalongo inga mka upu le se fulo iulai la se fulo iulai ko va la inga mka upu le ia onga kalongo inga lo la ia le linga le la aku le fast e bakula ko mau uma lava e ka wa kwai e se mai ke il kangi le fast ale chapipi ia fa le chapipi la ko ia o mai la ko mau la ko kusi fo ile kusi ale kusi fa vai kwai e finga winga kusi fa vai fo ia ma ko le fo super seat wa ese le finga kwai e ba ku ile finga fo o ke no mama la la finga o ia finga fo fa vai fo ia ma fa vai kwai ai o la se fulu la o iulai ia ole la songa la ko vala wingaile pa singonga ia ka ko sia fo yo ke mo mo ngisio o baanga fo la ka ko fa longo ai ia wala ngole ke ba ko le ole ke si la ku ngusila I think or Dr. Rodney Harrison or ke singa ia or ke singa whatever nga faima maro ia le chapipi ia le fo ko e ba ko mo le chapipi ai o ia nga la winga ia le fast ia makasanga fo ia fia wale ia sap mangisi fo le la ku kasi nga ku la ia le ia alanga le sembe awe ful ba nga ia wa au ba nga ia ka nga mai la le chapipi le ka nga fai fuse la ko ba nga ese wa ku sa male ba nga fo nga lenga nga fia la ko ai or kaiminga o le kako o le bala o le famsinga le la se fulu o iulai ia le ke ba ku la se fulu nga la se fulu se le la sa ia la se fulu ka fai nga pa lo ka sa faka o la so nga fisa sa fa nga kai fa la ulo a sui ka mo no ngola le sulu nga fila sa mo ka wenga besi umba la vangi ni fa sa longa mangi fa iloa ia pongi me fo in fai o ko campaign ia suinga i lunga mo la ko fa nga pa lo ka la fa le sfale ia ko rusu i lava nga lo o mau kingoa ia o tu ia le ota mai ka ko fast ia mau ke vai aku ia ka ilo i walanga le fa pa lo ai o la o mai ka wa ko kiki lava le ai se fa ai loa isi sui e lua e le i malo si le
le au mainga ongi ala anga vaa ai me se foi ia kulanga e kakawai o ngā pāloka ngisi o le kumalo. Isi sui e lua. Le ei ia ko le fo foi losa ringa. Ia losa ria. Ia ma le lewa suatanga. Ele kelingi whaailoa al koulua leia. Longo winga makaule foi o tole fo ma le lewa e o whaakuko kasi. Ngō kalangoa i le eskasio, ngō kalangoa i a kore fōa. Po whele i kule aluai i ngaia e whaelo mai long whingalo e whia kuko kasi. Ai market kele i le ku le fast, ia. Awe o le fast, ia lau awe o mai e tui a le fast. O le lewa e wholinga mai e market le ku le chapipi. Ia asi kako wawai. Si kako vai le aso walela, I think e fai ele pre-bowling le aso lulu. Aso lulu fai e palo ka foi e momua. Ia le aso walele lo la se fulu ia palo kele nga. E fai e onga kako ai mai kele kako vai foi o se fai nga fou le o mga ku foi le road show le fai a safaka. Le ai mangi konga mangi kupeng fia be o e kau mafa. Masalo fo leo ka koa nga I meo o fengenge o whainga paroka mio kongu. Ka uia paroka mio kongu. Awa le kele o ngei whamsingonga le kupu mangi. Ma fua malawe mengi o le whakosinga. Whakosinga I kupe, whakosinga mea ai, whakosinga sos ko inga mea, wo ai pia, wo I pasese, wo I menga. Le lau o ki kirok nge le whange ro solenga whange mo kwa le ai masembea. Longo winga o le si pāloka ka koule la whai lumangai. A kongo whai mangi si pāloka I e so mai. O le a ese le mbele o le kau whaase, mar kau whaase. O le au pāloka. La koe pāloka. I sui ka moe. O le am kwa kawenga ese meia mai o le ako e fōi e kūlanga I merea. O le pāloka e kanga kaya ngā baa. Mar kanga kaya lofa I le kumalo. Mar kanga kaya lau ke sila fia. E ao ngā I le kumalo. Ma kumo le kumalo. Ai bese lora le merea e alang pāloka o le kupe. Ia ma kau mafa pu ala pa mea koe ngā mea whai. Ia kia ula io se whainga whaunga. Se whainga whaunga wai. Ia. O le mere o lo lava kai mir paloka ka vai kurua. Mo oki ngai sui whainga ale au paloka. Lea ka ke mai ka ua kai mia nga vai monga koru len ke ngei mangisi o whainga paloka nga whai ngei. O ka oka I meo whakosinga. Ia le foi ke au ia. Ia video clips whakosinga foi a whangea kula e pai nga whai le pā isi kausanga len ke ngei. E pui le lei mai ka nga karang whakosinga le whai a inga. Nga wako asira inga abe lo se lau kala. O ko inga mea langa. Fōringa mai o le a ese. O le a ese. Ka roi la whainga fōua me se la whai unga whamsingonga. Ia kai ali seu lenga kupu ngei. O mea nga kupu o lewa nga kupu ai o koe a fiai. O le whake ka inga le leinga. O se whake ka inga nga lewa a fiai ka ko suinga. Ai o se whake ka inga le leinga mo lumangai. O le whake inga le mo lumangai o le a ese mei o whako singa. Ai pa loka lo I langa waa. Sekanga kai lofa le li kumalo, sekanga kai whai onga ba ai li kumalo, sekanga kai whai onga manguia li kumalo. Ai vese ron me le alang nga pa loka ke lo kupe, ia por wha alaka fo I kupe, kuia ngā mea, ka uia wha maa wha pe o wha alaka I kupe. Skasi o mea fo I le ua mai angere le keisi le a koi lupe. Ai o maa whaua. Po le ane mea whai, I whinga nge le sui lea ngā benga se lau ni mas furu o le ngāri I lea. Wa la vea lava I le sui. Ai le la vea ka ngaka lea ngā whai ai. Makau le fōle se lau ni mas furu li a venga koe lupe. Ia malili maseo. Neu ngāri I lea makua lea. Ne fwoi whakali li ungo la ua whamsingonga. Ai wa koe mai lava lo maa whawhau. Le ka ngaka lea ngā venga kupe o. Makau diri I whai e koe lupe.
A o lea wa whai ngai koe lupe. Ai le o whai nga la le ura le sa kau o ngai eise kulafongo. Vai e kulafongo whainga paloka. I ka ngaka lang ke whai mea ia. Awa ka ke le loa ngai ka ngaka pos ka whainga whalakanga ngai mea mwhai ngai mea. E mwhai whoriska ka le mga ing whai. O ngā whai ngai leo ka ko sui. O ngai vaenga ngai e ka ua. Wai kasi ngā vaenga loke vai aku le ngau ngau e ka ko whainga maro i ngai maua lua vai kouru. Inga ia whaingi suinga o mea le whikau e ka ke vai aku iai. E le mafai. E le mawhai whamsingonga o ngā whai se unga iso la koma ngaku. Ai kia i kula fongo rau ka kia e konga whamsingonga. Ngā waku i ni mau ka fonga. O le singa mea kaunga ko mai kauli e. E le mwhainga ngofo whamsingonga whapea mai. Lau sunga li loia ngai se sere mea ngai ki whingau mai ai. Kango whingau mai mea lea. E peo foi kua whai whamsingonga loia. Vili loia. Vai a whingau mai mea ngai se sere mea ngai whingau mai. Waranga lei kula fongo. Kula fongo yang ka ua e minska o whamsingonga kula fongo whavalvalea. O kere ngā kula fongo kaunga vese. Kongo le menga le whainga ngau. O ngenga leo korukasi isu ia le fast lewa iei. A whapea e maua le fast ia vai maunga kolo. Ia ma sa whakalua. Ia ma... Ai foi desi de kulai mai. Vai maunga sa whaka. Ma whaladili. Whaladili mele koe rupi. Maua o mai le fast ia i kumalo ia. Ia onga maua kako koru wha. A whape foi mau mais kako kamai kai se i kumalo ia koru lera. A masele lua wala ua mokingoa sa whaka la kou ma sa whaka. Nera whangi sa whaka. A whangange a maila i vai maunga ma i whaladili a mau mais kako kamai kai nga. I o kipi foi la le supa senge le fōringa mai le siampinge le chapipi i kame kai fo ia alofa. O ai whainga ka ia o ngā vese le mangmalo le supa senge. Ai whainga vese. Pea aku meska ko kamai kai. Ia whalea lili po i vai monga. Ia ele whaingo fie fo. O ke longa ia. A whapenge sueska ko sui. O leke vai ako le... Pisi solo ka ko vai po ai ka ko sui o le fast la mai o fala lidi i vai monga. Ia ka saoa. E kaunku ia ka yo liceu mo ko rupe. Da ke firias ka ko sui. O la uanga e lori le ia ka ro fa le fast. A lo fa le kumalo. Mai me fainga faia le ngaruenga. O la ke sila fia mo foi me foi la ua ia. O le lave o i le kule i vai maunga. O ngā le kiki ngu mā vaenga iai. Ia kaim whai o kaunku meche si ale o im kauku. Ngai kaunga mangongo. Po vai lima. Po leo nge. Ia whaisinga koma o. O si kako ala whanga le o kere kako sui. Ia le la o whaepe lima. Ia pāloka i le vaenga le ia ngo whaele kongo o sui o ke akngi. Ai karo sia ia. Ka sia ia kako auri aku ia. Kai mi foi me whainga paroka. Olo kako loma ngeima kako vai aku ia. Ia mai u se manguia. Ia wā ia. Pa ngā solonga. Lera la iwa masinga. Iwa masinga. Amu en masinga nge o se furu masinga. O nge ia whai a kako whamsingonga. O nge ia whai. Ere i uma. No mo inga. E oku ia. Pero i lau kako nge ia Iulai, Augusto, Septemba. E o ia Septemba, reo pe o ia Septemba ia kako whainga pāroka ngi. Ko ki kia kausanga. Ko kia kausanga karunku me whainga maro nge ia whai kako whainga pāroka. Ia ele kauri e fwoi ke fwoi osu mai si fwoi ku maro mangisim ka upu fwoi o lo koe ma anga iei ia kako whainga maro. Ai pe o ngai vaenga nga la ka whaising kako malolonga. Ia o nga mai le po sau ia si aka ma ke kolu aku fo i ngisum ka upu. O mo saungi mai makango i nge fiafi.
Soifua manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. A whio mai a, I lau ainga. Le no whoanga e matua whaata uaina i so o se tangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le marawa ane le tele. O na e a nga ine I lau tūtau o vandi, o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se vainga e matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whanaiolo airport VIP kwa. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata whauilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiei no whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omilea. Ona whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa manenu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whataru. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na ilo whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Karo fachaka. Malo soy fua. Te lo ka wa ku ga wa pi pe fa pe ai wa. Pa singa malo rongo nge ya so se wa ko kas. Ia o ka ngau wa foi. Na wa foi fa pe ai la fa marka fia la fai na wa. Ko kurkuri mai lava inga ia pa tau nu po kla mer de vanga le fia. Malo se fo manu ia fa tano fo fa fo bo wa sa mo ne vanga ia o po ya Moatoga nga fa fia tatou New Zealand. Malo se fo manu ia malo fo le pale ia malo fa compact foi lava ia so sa fa isa malo longa ia tau. I ya nga me le fo fusi o fo I wala nga fa manga ku ko. Lu se lau lima su ka sanga nga ia le o sa mo le ka fusi wa le. Ioi o le taua na o nei ia Moatoga America. Ia o le fa taua le fo. Le lu se lau lima su tau sanga tuto tasi o malo America. Ia e se foi America ia mana ko fa nga o me fa pa solo bi
I whatino ai fo i le marosi anga fo i le o whaalolonga whamerikeri. Tūlanga o fuavaa, ma tūlanga whapena. Ia e mahalo o ngai. O roke ngofo ngi Amerika lele i mawasa ufusiwa whapenga. A ngai ke sa whai mai New Zealand, ngā waso i mua ufusiwa. Ngā meri whapiko mai ia. Ke sumai o le sa o karangoinga mkapu fo i ia i whinginga i mai o le palimia i kako press conference fo ia wa. Ia waku pamaku i kua i Mingska ia ma CEO sa mkanga ruenga. Ia whapenga fo ia kulanga i drugs leung kwa whakereinga i whinginga i Samoa kusai fo i malimako whonkanga le sa. Ia sa opa ia fo ia sa o koe o fo ia ia fia mema le whai o sanga drug test. O ngā o kulanga fo le leo le veo ia kausoro mua. I think not so much o le kula fongo a kausoro mua. Kausoro mua o la koe vem kai o ngā o whai whakai ngā lei. Ia e mese fo ia le case fo le HPP i kai o fongo whaavai. Ia kai fongo whaavai le ua whaalava le fast fo e mga bela ko male. Maenga le case lea, langa lea a fiel fast. Ia, mangai maenga aiki fo i vai monga kolu, ia msa whaka, ia ma whaladili. Ia, peo ngai menga le sa o aloro maa kuai, whakarikari o se e fio mai, ma su mai, mai kara au mai. Maro whaptai ai le i se elta faʻasoa momori atu oro whaanga o le. Sa mato whiloa i palisunga tula e pa whaptai sua. Ma se ora wharatua ia soli nei fo ia fiafi. Ia a whaaralo fo ia le sunga tula e pa fo i ia wa mantua le sosare nei nei. Pela le matou tina me se fo wharatua ia Anna Fredrickson. Ia. Ia, e lai stand pai uman o whatu ia i sunga tula e pa. Watu le link lea, e ke join mai i fo i lunga festatu whasoa. Ia, e le so le foi lai whailoa tua i le whionga i wharalonga anai. Ia, a se taimi nei te ua mo join mai ia ona o se vaenga tā ua mo le whiwanga na whiawhi. Ai o me tā upu ai sau noinga. Ma naia o le whaata ua la. O le tāo tātou tue wa e tupur whatua tua le tauru olongo. Ia o le fōtei nei le atulu o le mawalunga i o le apholinga Amerika o tulafono ai me se fo suinga te tele ina ua pale mai le administration ta le Donald Trump. Ai o le vaenga o te mana o tata tue a whiwha ia i whamore mole. O le tūlanga le keisi lava le i whinga whaavai. O tūlanga i tulafono, vaenga o te le mai lofo. Ia, pau le vaenga fo i le kua ia ka le longo pare marasa mala whamasilonga. Ia, po fea ata o to iai, ui o lea. Ia o le manino lava au lape, o whainga whaavai, o pūlenga lava ia le leia whainga malo, asos whainga malo tūlai mai. Se i vanga ngai, se vaenga o tulafono wau, iei lau suesu enga le ata ua. Ua ta manino mai iai, e tatau mo no mea le lui lea ua whai. Ia ona tāwhia le se i kā koe kilo i po lea se vaenga o le nā tūlanga whamolmoni. O le whainka whanginga i kia ua siaka pe whoringa mai, le whaonga le chapipi, whainga whaavai kuai, le manual kuai. Ai o lewa i le manual fau, e sui e le manual kuai, e replace ai le, pe supersede ai le manual kuai lea, whoringa mai la whingau mai le chapipi le, i whainga whaavai kuai. Ia mat whainga whaavai fau lewa uman koe whai, i rongo winga la, i lau vai. E makua lea ia ma se me kauai o ngā manga ia koe ngā whingau whape. O le isi vaenga o le alava e whainga tā, le ataua mai o te le vai e whai pēra tala nei. O le alava i mawhauwhau o tui la e pa mawhia me, ua na o la ua e mawhaina whaia ni whainga whaavai, ma ua na o la ua e mawhaia o na whaia tulafono au tūr malo Samoa. O le ale wingo na whamatalanga o whaia ile nei tala. O lai whainga ka whapea fo i au ia le whionga sa whapito o na tali eina. Ua sui le pāle mia. Ua sui fo i anga whainga whaavai. A o le pia tangia mai. E mafua na tau li faso na fina ngano le taimi na tūla i mai ai. Ona o le tūlanga, ai ona whapea o lona tali eina o le fia pai le tofi. Ai o longa kari eina. I tangata o malava lai ko kouar porokiki. O fia me matuila epa, o tangata ia ka kaua mua malama i e me ka uwhinga whaavai. E pule lava re whainga malo o tūlai mai, ai mai se lava.
when it comes to the polokeki, so ole pepe lea e sapasapai lima o le fa'atuatua i le atua sa mo utasi. O le mela le o tele mai lo ai. Pe o ngā fea, e mawhai ai o ngā o mai, e ave i le kulafo. Se mea la koke le i fufuainga, o lea la au mai e ave se mea la koke le i fufuainga. E ave i le tula. Ya, gawa tula wa paua mai le join mai ia i tula e pa whaftaisua. Ya, ai sei a miuti pola vate anai controlling ai foga nai lopi. E ready le ia tula e pana. Ya, ai afu. Al faʻasoa i le vaenga i le mata a mata le atau. O e makua ma au fai le loto ia ai peitai la e ina le ai peitai le atau. O le ai peitai. O le ua kou sila sa moa ka ko va ai fai unga i fai ngei e fai mai nei i famasino. Ia ua ke le ia ma se fesiri ngia ma se fai ronga fesiri po fe kua ia nei mea. Fai toi fo ila tatala. Ke le fai ronga fesiri ia so fina ngalo au tali ai le se ki mai o. O le kema malo yo. Mo lo si le fia siaka ele o yese ku fia me male ku kas. Nga kalsanga inga e KC vole Rodney Harrison ngai ku mo le chapipi. E ka kala le vangoa fala vela vela nga le ia ngal fasta le fala vela. Ai lo fala vela vela ia fia me male ku kas no winga la. O le KC le. Fodinga mo le vala va di chapipi male fenga malo. Ia e taua lava te ro foi te lo anai pena fai na e control o ngale a pero ai do koi lo e fakta i su au nai am on mai nei te lo mai lo ia po ona lo nei na bai fo but te ro fa pai nai lo pito se ia a fa bona se ko le mutinga but also ile tulanga o le tati faʻasoa i le faiga faafai ia o lenā o le alava la asaga fai ai pea ia ma o faiuga fo o le u taʻoto mai i le o le faiuga ia taʻoto mai faiga faamasinoga ia te aʻui ua matua le iloa po fea le tulaga e taʻoto ae tato atu le maroroga pupu faamolepole faiga can we go to a short break se failo atu ia tu le pa faftaisua o le ua se kilanga kema ai au tino ilopo ona lagona mai tatou faamolepole. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, kako koe. Ia, o leo kako koe whenua fo i kako pokalamo o le sa kau ingai mei kau whasa sa o mei o. Ia, a leo o koe whakasi mai. Ia, asiak. Malo whamtai. Ia, whatalo whatu suga tu lepa. Malo se fo manuia tu lepa whamtai suga nei wangara fiafi.
Soifua manuia siata ia te nani fo ia le sunga ia le ia tau o tamalo e whenga inga tasi a Samoa, patalo fatu le nei tula langi, le whaftai fo mo avano ua maua, whaftai. Ia, ma lo whaftai o le te sunga i rungo le ma te whasoa ma le sunga le atau. O le tau te amata whasoa i le tūlanga le alava e le sunga tūla e pa ma le tua ngai. Ina ia ave le whainga whaavae al whatoa tui le tusa mo tasi tūlanga lava ia o whaururunga o roketi. Ia po te teifono fo ia o roketi ma la tofu whainga whaavae. Ia, si wangana ai e isi si mahenga e se mai mea ua tātou whasoa so o me tātou taranoa. Ai, o le vaenga le ieiro u ia kia ula vai e whale, o le vaenga le ieiro u pupolenga. O le whamisinonga. E ia ngō whaiak. E iei le teimi tau te tā maua i le mea o le kaliringa. Ai kau ke aku o le whamsingonga e sa ungai mamā o ar me o iei sa i ringa le whamsinonga. E no foi la tele tonu ina i le pele la tūla i mei. A iei se mea ngā ke whawhainga kāanga o le interpretation wha whamsinonga le la iei. Ia, a mai sofi ngalo tu le. Whaftai asiata, muna tu foi o na ua mai au na rutal no i ai ma le sunga li a taua. Ia, ele whaingofie na whaamatala ni mata upu. O na ese fo i o tātou manatu e avatu. Ia, e pei o le final saying lava o le whamsinonga. Ia, ele mwhai fo i o tātou tau matea la tau whai upunga whai. A ele lei lava tātou tapisa i nei mea. Langa ele mafai o na tu mamaina. Ele ngata o le lautelenga o le atu nuu. Ia, a e tainane fo i le whainga malo o lo i lufi-lufia ta mao a inga o Samoa. Ia, i le te mile nei. E le whaingofie fo i la i le tātou fo i pito la au. Ona e po la fo i tātou tapisa e tātou te maualunga e tātou tapisa i tātou pulea. Pio nau whai atu lo manatu. O le final saying lava, o le whai unga lava, o le whai unga whamasinonga. Ai le leile au mai o le whai unga whamasinonga. Ua tau manino o tangata lau tele. Isa tātou fo i tau whono mas tātou tau walau. Langa e moni au, e le whaingofie i a le tiutelea. Ona o leo tātou wa ia i nisi fo i o sausio nisi mtau. E leo tūlanga le mai, marwhaloala. Ai, o le whisili o te fia avatua mō rua sunga tuila e pa malei atau. Ai whaamatau se mata upu, wā mo lepa kere mka upu rea ngā veri whamsinonga. Ai whaamatau se mata upu o lepa tau ngā mai se ruling ar whamsinonga i lise mata upu whamsinonga. O le aso lua, o se maka upu ka kaunga o se whamsinonga rea kua inga maka upu whapte nei. O le toe whaatonuma toe ma interpret mai e le whamsinonga se vaenga o le mangingo ai le si o le kawhako. Awa afua ia. E fōringa mai o le manga o le HRPP e o i le si vaenga o le kawhako. E wha mangingo mai e se le si vaenga o le kawhako i ala tau fo i mei e whai. E wha mata o se pata upa tauna o ko so wha pa ukolo loi wha pēdei mo. O le se rofi ngalo le ia taua. O le mea mo foi le siaka lo ke vai ko fa pe foi le o fa vai or kange o le funga le HRPP fa pe unconstitutional le mele longo winga e a fiel fa vai ya fa vai sa mo I ma ko funga me fa fa le la ka mai la ele ko fa vai le ka mi ai ma ka foi o kangi le ma fa singonga le kusore kan fai pui ko fa le apalai le ko fa le apalai o kula e pali mongi fon ko sa ma le foi kan fai pui le sko lima le nga apalai ai o mala ko kusike le la ve ai ya famuinga ai au lo au ia mafonga nge malefue malupe makasila o kusole o famsinga le pui ngol vanga le o le kofia kar ko le ke ia ke aula ia o sin mo lava e kaunga sa mai famsinga para me ngale para ir ko fale ia mari so me wa me nga kaung fam kala le se ka ko ki ngi famsinga wa kaunga ko fam kala pola me ngale para o le la ko kani le nga mai ku sa male social media wo over qualified ele ka para la ko wo mo kwa se la paseng ele ka para la ko ia o foi la vanga le ko fale nga ka unge ia msalo
Nga ka ke lo uma ka ko kan mo fo ka up. E aku mal kusi ke fa vai le fa ale fast. Ba nga ya lar ko koru re ko ngi. Ko e lava o lima ma ngamlo ulu ma lenkai. Ko pawanga ko koru re le sa lo winga lar kan ya ko la. Pere fo ringa mai ile ko fior ko ivalea. Ale ele kalfe ngai mele ngalenga le lenkan. O le apalai ma le aku mar kusi ke. Ia, e sa ola vai e famsingonga le marosi e fai mengi. Ale fala ka ko kikiro. Ele ka ves famsingonga e ko ngame. La tonu ale o te tau fisile va toile nga ngol fisili. Ai le me fisile nga lo sunga tu le profa taisu. Awa a fu le media. Ele o kasi e fo isu yo le HRPP. E lango media. Mana tu o le ia isu ia nga apalai. Awa jasila ia vai ngo tolo lo ngol famsinonga e fisili ia famsi. Ai se ala o moku ese pe ai se ala o usika ia isi fai pule o ai le usika isi fai pule o to. Ia. Lono winga ya tangia mai. E ke le yor whakau ke e le itua patatua. O le mafua angale o mafua i o ngale fia panganga o whaita me lea. Ai e te au so e pauane mea o nga o le ubi e nga whaka amiro umi nga kakoso gei maka upu. A fua mai ne, chole. Oka se umi nga mai o mata upule ne. E la safari fadi atua e le ata le tausanga. O toso lava i atu langa i whaika whaavai. O le si mea piko sidi nga whaika ka. Ia le lau a maka nga pa uisi kai fo. Tulo. Le wa matan to urubai ni si tai fono ina to fo i wale ta o to rua le whaingo tai fo. Ia wa kiri le nge furu ngumi. Talu fo i le umi na. Ia alfa msino ka fo ina to le la to wa. Ruling i le dei pata upu tulei. Tautai Asiata. E moni le lei, o le tau te tilo ai, o nei mea uma, e whata mi milo fua ia, i lau tilo ma lau ba ito tasi o le pe fōringa tai whatanga tautau le tanu. E o foila i le vaenga le HRPP. Pe o lea, na tō whatanga tai ala atata i atua i le whamasinonga nei. Ai o loo ata tonunga tō tasi Asiata ma i ataua. Tele lope ta taun tali e whamsinonga tangi lea. Mai o tele manino foi. Po lea se ma whauwhaunga ata mai o to ina. Male la tova. Ua sanga whaaluo ia langona tuturi loa mta opu lea. I loa tali tonunga. Very childish. Ile po lea le to inga o leta mawhai ale to ina e tausa ili so la to ulanu. Ile meo lea. Lea li si mea to e tau mwhai iai. E le to e mawhaina la tu to e mawhaina, unless o whale tonu whamasinonga, peo mena whae tuere tala Asiata, e ala la na tulai mai, ina ua mai fwoi le whai unga whamasinonga, ai a whai se whamasinonga e whaale atua ma ia manatu malangona, e le ta tauna to e talia langa no whalongolongo le amatanga, na tongi whafo, na vatu le whapea le whangaina, au le whaela uko e pesu melea, o le ala le mawhauwhau ko inga le malana e sanga whaiwhai e pēa ia whainga whapea. O loo vali ano le atunu, wa leva fia move on le atunu i me whai. Au le lama e whatamtal woto ina lea, maa na whainga whamasinonga ia. Wa leva tatau na tuu ia whainga. E leo se whataita inga le lei i le atunu. Po lea le poto ma le mawhauwhau tui le epa malana tu o tolu tu o whale tam whai au mai. A le fua le tatou vai ai e le o langa uma langa HRPP ia na mei e fai ai la ka i whakanga kaua uma ko ia le HRPP ia ma vali anu atu ai Samoa i nei mea e le lo tatonunga e le tatonga ko e vea ia pau se whamsinonga man whaaloalo Ma lo whaaftai o te longa fo io mei e nau e alto i na mone dei teimi me so ene a lau sumane atu. Ia ore nau lava ina ia mawana ia na me fai mon ditain. Ai no kwa boring. E no boring tele to ina fole ino na baba ai le umir lima tau sanga le wa matala so foi nai me fai va atu me talo alo to mon ditain. So feel nga. Ia esa oi esa wo foi no bau. Ia ai me a fai. E vai
sa oi mi ar fo lo ngale la i wala re fa anta to wo le te mi sa or fa pa to le fa to a ma tar fa pa i ngale dei I wa ia 5 years is mo ia tau te fa mai kuri va vi ai umi ke le met tu pu ia no winga na mi as ko inga fo mo dei te mi ta alo tu ai pe ia nga tanga pele pa pu ai o le foi la tatou se mai le tūlanga so i lufi na le media press conference i Samoa ia na sa o foi le ava tau te whiro ia i New Zealand ai oa ni tū le lei o le vaenga lea ai ini o nei tū e wha le lei a mai se tatou wha so wa o kako o le media le o wha ilo e le fionga le pāle bia ia wa koe ke kia pio rangango ka beki uporu no school before koe whai ongi press conference ai pei ole a tari sa o ai te mi o fono tanga le pale mene ia manisi o vai fa pena a mai so no fina ngalo le fai unga wo ia ia le atua na va le atule o le memo moka ki kilo po la se me o misi ngo wo le ko fai press conference el pan o la se me la se rangi me ka o le fai ka ko malo ma le ku o nga maua o nga wo le ko fai ia le fongo la kuskala mat palmia or kali ele ma se mea ele ma se mea o misi o le sipsi ka ke fsi ai ngale lenga fa kingo le media Samoa le la ko kiuke o le fa liu sa o le fenge o sa nganga ma fufuanga malo ma mo mori mai la ku or kali ele ai ele lenga fai o fisiri foi o ye se mea ele o kali el palmia o mo ke el palmia o kali foi le ke va ko wala o va ko o mai ko so ko le Pacific le pina e o ko fa kasi mo le joa e ka mo mori sabat o me mo bua ka unga fa kulanga mo le fale le joas inga ye kulanga mai o se fale wa mera inge o fale o so o fisiri kele lava e ke aula koia ele ai ma se mea o misi ai ma se lo sa ngol palmia o ngi mka opo e fia manga o ia le media o sa o le mingska le mea lai manga o ai a fa mka opo fan mai o le mingska fan mai o le CEO fan mai o ngai mo merkat ia wai le on palmia ko ia pa wai ku wai o le ma le funga ma le Ministry of Foreign Affairs ma o langa ia nga vaenga a fi fisiri yo fisiri palmia I mea nga a le wharinga mai fore le wa pongi sa mo o le se press conference ale al palmia o kere kar kongo pongi sa mo o le lava iai ia fofonga ma karinga ma whangange ma bai o maro o lo ka kia I kai o makanga ruenga ia CEOs ia mamingska e leila se e kaula le se me o misi nga paure me le wo le kule pa ma fonga ke masiaka wo ka kore ko falango ngi me pelo wala so se kai me ka ko uma ka falango ke fo kai me ku ka programa ai ka falango I programa le al palmia ai sa ngi ku singa la observa sau kala le sivaenga e se a mele nga ka sa al palmia e se mele o sa e ke aula ia o le vai inga al malo e mafua mai ora que va fora ku skala la observa yo e la iki ala ku skala la observa le e mi milo mei se ye ke aula ia la foi ku fau ke ro po ku fau la observa ia nge ku skala por me la fa nga ngo ka mai kingi e fa sa wo ia manga ku au ma ku ai mai la ile kalfe ngai mo fa fonga sa mo ma fonga ngai ma le so nga palmia ma nga press conference e fa ma lo fa tai le tule pa so fi ngalo o ke le se lusi o ka ko news ina o ta o fi ma ngale ma tai mi ma le fionga palmia po so ro ngale le ya me ia fatai asiata ma ia taua ia te ua ie la utiutil tatu toioa I tua
langa o le mana o le vaenga le feangai o tai o malo ma le media o le fai mai le vaenga ia na latu amatam e fo le mele a ta tuto o tua na o tuila e pa individually ma ele fa pen fa sa mai le fio le media ma tuila e pa sto atu puan mele te mir fast o le taimi o le palimia o le apo le fio palimia ma le ta o por kala mele na tuila e pa ma se tanga te to tas ele I fa pen fa sa mai le fio le media ai fa atu a manifestiri ma nei sto atu puan mele temi o fia me temir fast o lela o tala to fast leva no il media a o to no fo fa le media na tu ma to close leva no le na mau leva no na batu le lo le e afo e miti afta ngo filamu ia tia wala ia o lela o te leva no e afo o sa o mata mai le fa tau o ta o le malo close melia aisia wa vatu leva no ile media ile lo fai ile foninga mai le tato media ile ngata o le pais o tangata mai le ai se va mafai un fetutu na ile fa fonga mai le tunu I lo ura te tonunga ua ele se mea o lusi ile melia a ua close ile avanoa e fai ele tau faleanga ua tala fea ngai ia le whaatatau ara fionga le palemia I le tūlanga lea mo a ura ia ua tala fea ngai mo le toe fo ia tai peila o avanoa ia no mau muni nei ia ale ma va au e ma ia le o sa o I minsta o department kai kasi e manino I malama a o le mea leo leo tama se kai maka se kai kalinga ko inga lo kula e per kau whaaleanga kai o na malo a ia I loa kula e pa o longa kai lea o lana pale mia lea o umano na taimi ioe o pele winga na retala a vatu foi lava no ile fionga le pale mia o le tainana o le au mai sa o manatu ma me e fa manino ma manino le ai mimilo nga mai foi le fa pe o le media ya ai le mfainga ku au ngoa e fa pe me ia certa ma fa mo mole o lo nala ngona o telo kiltiro I se me ke le o rusi le wa mai o sa o ia foi department kai kasi I vaenga o minsta o na o mai sa a o le esse le fiona le pale mia o talia uia o talia le ia uia mai o se me o le ava non ava tu le media ko ngo for le medium to close le fai to ale ma na lo fa tai figalo bandino o lo supa ia ele au ese so vai ma o no te no fo o te no fo mo ma fa o le a se me akele ua fa ngo ai le media Samoa ile le mo ora ko kai mi mana fio ngal pale bia ai o le me mo ai lo ele media o ko so ko news io soli mali o ko so ko news Olha me lá que aí voa peixe paliu. Olha me lá que aí fe pe un pa ure. Le masinga ma fe kure langi manga se koko ma ko ua le langi de ngamea. Ole le yo so ko ke mi man pale mi. O tu lo wa le ngana ma alo le fai news ia su e aga news. Oi. Olha me lá ko makanga ngai ma ko fo e ngamea e kau no. Ele ai a magi ka ko ka magi kula nga fa kula fo fa media ka ko ga bea a we ele mo no so ba ko ele pale bia ma se kai mi mar pale bia nga ke ila i ko mai pe o maliu la fo ile le pese lockdown nga me o fa a war fa masangia me le masangia o le upusa o nga ma di awa le fa masangia ile bea ile masangia wala wa fa sa o sa wa sunga tule pa nga va kula va ngo la be uku ya na o bafo I pa ko pisa ku a ko ko ke le la le o ke o ma ko o fu ya ka ngia mai pe ele ta ele ko wa ke lo o mea o mange
o mea o ngei o factors ke anga i le vaenga wo fia ke ro e ma ko i kau le langi ro fia ko lo wa media o maka ko Samoa na foi ka mo ko wa va ko ke le faia le ko ke le faia le ola e o su e sa ongi new sa awa e fiu le pale mia va ko new sa o ya o ko ai ko ke o fa pi o ko ke le di po ki sa anu na ka anu la o e su e au news o e li po ki mai mea nga kia o e ka e li runga isi mea nga o le mo ke mawa ko e ko hui fafo e oe o le mo ke mawa ko e ko hui fafo awa fo ina o le mele mari ko ke fa mai e fake e ko ke o rungo social media le fai me ko news nga misi loa ko kai mi malpale mia ko woroa o le se mea mari ko ke o pe le pale mia ele o se pale mia e ko me fai ai pe se tangata e verify ai ko fake news tasi le mai nga sa o mai tawina le a taua ma mai fala o ko la o mai kai ma le o mari e ofisiri o even for il ka ngaka le fa o rejos e ke le fo nga ofisiri ai ko to mai lungo social media e ko to mai lungo social media e o a mai me o fake news se e fai solo fake pages ai manga o e verify le pale mia I mean, like, who does that? E le fai ko le pare bia risi mai kai foi le nga ki kere o fea lau sos ai fa mai ke le review linga ko lau sos manga meu mai tatou ye ai o e lau mai ia te au ia fa fetai o fa ala pale amo fa le ba ena anu le media outlet ma le media company go look for your own news fire ko news a ko fia o official o miniska su sa o official miniska a ko fia o fa ulunga o directly to CEOs al ko fa popo ko mole siata o le se foi kulanga le o se fa nganga vonga le kulanga I ka ko media o ka ko Samoa a fa pe o se I lo fa ko ese e o mele so siata fa pe foi lo fionga to le pa ma le songa le ato e ko e fe se apology ale Samoa observa nga I le palemia I ko enga se man ko le merang fa pe nga avela nga lo le ka avale you know o ka ko Samoa leva faka lava feeling al wenga ai você me fia fisi sa e sa o vole kali o se ngo fa popo nga siata le ka ko faʻasoa nge fia le wi ga tonu na le na fa ya tu tala o le ase mea ma ka ukia o rusi ma e ro kule fa nga sunga ka fa la matanga tatu faʻasoa I mtaule o le ase mea o rusi le mele ai ese mea o rusi o rusi ai le o le vai nga yo esu ele le news a bo nga fia ka fukuri o le pardia e oi le ala ko e fo ele le ka nga kaia a ru le pe o le nga masangia I fe aru wa ile le esu ele le ya news kui official minister kui official CEO o follow up ma se mea o follow up le ke no ka upu mo ke langa ku le nga o ngai ko I Samoa ta u tele ele le ko o follow up e nga no fa ya a e se to lo to le nga ma to feita ya ma to ye mo te langa to me ta ai o la o follow up me ye mo ke kala ko ai yes o le wa tu le vano o follow up yo ai ngi me ko fa fo mo yo ma ko pisa ko ai anga I mitanga no ngo le o follow up ko ka ngo le ai ni me fa sanga ya pai mala fai you know o ka ko ga ruenga na awa anga fa pe fu yo me anga ko ke li pokia o le ku mu fa fu ngi ya tu yo mo te lo fo wa le fa fu ma ko wo ka so o ma ka ko so po o fea ku o pa ka ku o ga news ko ki kar ngo ba ye ai sila o to li tala le fai tangata even I to tonu o Samoa le a taua ma tu le pa ai se me fa fe kai ka locally like tonu o Samoa they thank us ka ko nei le kaula ngam ka anga le ai ka ko la ko ke le lo ngai bia ale ai ka ko le lo o le tala tangata le tonu o Samoa e se a fa le news e se ko ina me li poki mai ma ko kivi ai fa fe kai o le fesili o kukupu yes o lai kukupi o le ala le pide fa mau tala ni fake news la me ye taute kule ya kule ai ala mo fa masingo aka ko pisa kwa ile hit and run ai fa mai sa mo so iko ke pisa re anga me o kukupu wangi
o le whamasingonga o le century le whai ingi. Angar mo ngofo fa mai ele yang nga mea wa le upua le fai mai Samoa ele yang nga mea o ka ngi mea o ka le ngongo io e fa pongi sai na ma fu isia le anga e filongia o fo ko keno o ko o fai ni se ko Samoa ma fu anga na ye te ele aso o pole le vai nga le o fa ka ile fio kan parmia ave sa wala o media o sa wa ku official o makaka wenga ma bingiska le ya to fa o mai so finagalo ia tato me ile sta to vai nga fa mo o mai kele ia ma ko fo ngi me ele fa pese kula fo le alo par me fa ngi nga press conference o longa finga ngalo ala nga fai ai ele fa pe fo ka fia le o le media o fesili il par me na kana na bango mai le fo nga fo nga le ma fu kanga le awo ilo la mira como se sea algo al fol palmia ala kala la bango orisi me fole le lokki kironge ore mo kwa ma losi lavo o media ia lo que va que family Samoa ko Australia luang usila elang ma fuanga ke le pisa male manga sa male marse o fange o kala febe ore mo kwa le ia se ore mo kwa le ai lava su nga media ngai imka upu ia sa ngo el palmia e keleng fa ala vai la ko manga o ngo mele pe ura fole le pe ka pe kausua ale kausua i funga ngai i fa kanu ngal palmia ma finga ngalo le malo ai pe kausua fa Samoa ko Australia luang usila o media nga le fai ma fili ma le fa la ngamea e fe rolo fo fa la ngamea di swa ngai fa la ngamea le media ya kako al me sini ma kanga fo le ma fa ngoi asiaka ma pe vol fa fo me kule pa mar kako a Samoa ele lava ia la ko research i mka upu e kal ngoi ele mala mala la kom ka upu e kal ngoi le na tonu lava lai boniro finagalo sa ole a foi lo te fai tuai mana tua foi o ta be lava le fai le a tua ba to fo super tu le por me ale ka ki fai ma ke leo ke mi fa ava ngor ka po kala me ya fia teri na mai press conference ra fio ngal palmia ona ole ta na no ta inga po wangi me ale le mangi kua pa ka kua le o le me ai na te sirfia e mori mauta to followers le mori mau o mara ai na Tautai A'e mata to TV followers i lunga program e o mai nga ole it's so frustrating tu lo wa ela iki aka ka go fa paseke usa mai se lau pasenge ka se lau pasenge le ya e o mai nga se furu pasenge me manga nga ya ola ko fa fisi ai o ki uma pasenge o isi ko inga o isi fesidi e pe ele fesidi inga ia maua se mala anga o le ku ai pe fesidi fo ile le kofo ko mai o pare bia ai vela o ai ko inga fesidi fo ie o fera lu a ole nga afia le nga mo i ni usila o to mane to foi fesidi o le ase ka wor nga me amore o le ase fa ka wo yo ko inga me amore ku e ma wa se pa o se ka ma ai nga o inga le len ka faia tu sa e hanu man me foi le o le uku ko isi wa kele o ke ka ka sa o kele yo ka ma ke asio eli ma ke ya ar kili ka singa le wari le na ka ngofi ka uku na watu lo tangata ia fai fesiri fa avare vale ai o le fionga de parbi a o le me piko ile anga ka lu nga pare mia mai kuila e pa ma o ia kuila e pa yo o mer ke mi ele ai ma se si anu bang fesiri fa avare vale fa pegi wa e ko al fa mele anga yer ku ai fia kele e o e fai fa le ma fa dia anga ile fionga de parbi o no e temile wala nga pole ama le or kanga ka le anga nu or kanga ka fa keli siang e ka o ko hale loko no fa mare va fiaro lo i longa finga lo e ka ma fai e kali ai fa ma e or ka fa le anga ma mare filo ngio bata o puia o batu ya so e ta uie e salang ye ka ko fa so e bata o pure ka tele be yes se lo pase ke me ro bonya io o ma ko fo ye ki usila ele ai mako vai aso ho ile le a time with fluxion or a week with fluxion ele ai mako be fa pe nga o ke no foi i America ele ai week with Donald Trump nga
ua maua le avagoa maua a le ai feʻai le ai tula ia mana ia na ma le faafaigofiaiga ka kumtaupu seu ka fiafia ka ika le faiʻuga le lii parimi o lesi foi me le fiuga le lii parimia ua kauku foʻi le mea le maulalo kele foʻi a faavalivalea foi le mili lesi kaimi ku sa o mai ai le kala kau ua le fiafia e o e fai le kala o le taʻitaʻi o le tuaga ai aku pe faiga aua le amaia le loko maulalo ma le agamalu ma le uiga tausafia o le taʻitaʻi o le atu e laga o le kaikaʻi o le aku'u aua manatou ia ua lelei le faiga le ua iai asiata faafekai malo faafetai tatou meʻi mai le faiga palota le titi e safata seʻi tatou matimatia le faamoemoe o safata uai le o toe mamao o loo moʻomia e le vaega faaupufai e le o toe moʻomia e manumālo ai o le ua kulu mālo ae e moʻomia mo le tulaga i le feliuliuaʻina o tulafono e ana i le lua vaitonu ae a maiso lua finagalo tui le epa ma le ataua o le ukako vaavaia ku le ruling le gamai agi ia tai o liseu le ua mai lata mai nei ia o le kele o fesili ua kako karagoa kele foʻi lea mataupu o le asa faakaka mai ia sa fakalua au te lē fai atu o tuloa au te lē fai atu o se tau faaleaga i le faamasinoga tulou paia ma mamalu o faamasino ae aiai se upu o ke fai akua ua faigakā ai o se faakuakuaga o faaiʻuga e tusa ai o mataupu faapenei lei ataua matui la epa e iai se mea e kakau ai oga kakopopule le faiga palota lai titi e safatalua ia ke aua asiaka ma le faafoga Samoa o le mele o ke pole e le kufaga o le kupe lē leʻi faia leʻi faia le faiga paloka ua e moʻi lava e le o se figagalo o le sui ma e le o se figagalo foi lea e ogo afiga e sui ia agau kako i loo ma le mele ga kupuge ia magele le mele ga kupuge ia kae liʻi seu o le kāua o megei ua laga o le faamasinoga pei kolu me e faavae ai i kele o lako fofoaga e laʻuai aku iai o le faakigoiga o le intention le kelega o vakulega lavea ai ia magele ma kailiu seu ia ma le consideration ia ke aula ia o loo polega lai kiki ia o le kufaga o le kupe lega kufakaluaigei to be honest manaia no manaia tele le finagalo tula epa au mai aua ai lei sauloa tui la epa e sa o lelei le faalau tele toe le finagalo lei atu o makuaʻi leai ia soka confidence i faiʻuga koe kukupu mai koʻi gamea gei mai ua uma le akamagigo aua akagegefu e apeso finagalo ia faafetai asiata o lea ua tatou vavaai ma matamatauma ma mataitu e le atunuu ia le faamasinoga a mai magatolu lea foi lana tatou mai mo atu ma mata e moni lelei le mataupu le ua mai le ataua i le tulaga o le fai mapopolega ai ai lou tatouga mana tua foʻi o te lei loko la lesi pe ese se versen na fai ai nei e faaiʻuga le faamasinoga i atai o liseu ma le mele tuku laga isia na fai uma lava isi mea le mele o le faaloalo i faifeʻau o lagona mai asiata faamolimoli ia manino lei ia ape o le o loʻu le lagona le tau te manaʻomia uma i faamasinoga i e tolu o totoe a mata atu vaiaso lea tau te moʻomia a o le tulaga i le mea leʻu tatou vavaai atu i ai e lē o malōlō tui la epa ma lana vaega e saʻili a pū se faiga ia peila o le mea lea talitonu mai e feosofi nei foʻi i le tupe lea ua a o lea lava na taʻutino
ele komiti tu faina tu pele ele ai se me kau fa porkiki o afia le tu fanga tu pele a ole mea o pe o popore nga telena ole sa ili o pu o tangata nei ile se me e afia fo ia si fo i sta mafai tu ya ai la wa ba ia male fa ole tu malo le uta ba ia tu te ita le iba suluiba pasene ole tu malo ia o lo lang ngina tu ya mo temne malo fa tai le i lo firgalo a manino ia o te loe o se vai ngala o bota oto io o ta oto fo le pe o le tala ia satu ia ma ta oto fo le mano fale le ia satu ia ma ia tu langa ole fo ia mata ia i le aro tu fenga palota io e tatau ona mata tu le e pe nga ka faku o sa fakala se ia o sa fakala se ki me uma ai o ava no ai tu puaini me fa penei ono ole uta tu va ia tu ruling al famsidonga tatu wa ya tu ruling al famsidonga te le pai cases ia pe fi ar cases ale mangele a mai ar case mangele foi fati tainga o fai ga fa vai o le poro keki ia ma fai ga fa tulafono fai ga palota wa clash la vai ga nei ia ai na mai le ruling ele o le vai pe o no a fia ai fia ingor finga pan ia ai a tauia ai se vai ga la wa lunga ese ai la gol video nga ia sa fa ka o video nga ole van kapisa ia mai a tau fo ia e te tau ta ia mandino yo vai ga fo ni make sure heru sa o har ku per video nga le account ia tau lava ono na inisio ai ngai ele o mfai na fai tu longa ni bank account tu lo pena ai o vai nga foi lana ia te au e ka kauanga yese ko miki alo ia le leito ta oto li mormalo a fa pe tu for cash ia kauanga o sa ai nga sa fa ka ia ir ko miki sa orga ale tanga rueng mormalo e o a pe o kalanga pe show foi dele ai le la tua o uma fa ai tinga o e mau ku me e ar kamalanga separate mai halar kamanga e se mai lan ko inga skeli fu ile ia ile o se ku pe ole ale la ro mar ku fa cash me tu ro pena e te tau fo ila va ile sui tau ba ma ole tu ala lo ai pe no fa ia por ka ku ala no e ave tu sa e te tau fo sui tau ba na matai tu hina ma fa ko inga ala ko biki para tu mai porque le o que se pa u mai geide ka ko aro ku ia ele ma fu mai o mor sui kau va ai ma fu mai ko biki ia ole foi a fia mai tu ia tai oli se ile road show ia on road show lenga fa ia ka ma fkanga o lenga o lafo ia ko fa ia don ele fa ia kai oli se ia ai ona ole a fia ila var tangata o ia le fi ko ia pata so vahenga ia e tau fo ina ile sui tau va ia makua e kan ko winga ia o au kama ia ko ke nganu hui ele o yengi yuka ngi falaka ele o yengi se ser apinga ua ma fono tara no ele mata upu le la ngole ka kupu ya vai mo ko e o mata to mai ya vai mo ko ko faʻasoa ya vai mo ko le fefi ngai o ise si sui wala kale la ko yo le la to yo fenga para tara tit o tato ya sa fata se la ngai por kala yesu ga fai yo ga so o le ya taua ma tu le o le lava ma ke ai fa kasi male nga ke koe fa na kai nga a fai na ga fai ia yesu ele o yesu ko ingo ku ya ba ko ra fio ga ka ba fa o le foi tau te lo o le foi nga sui mai o transitions foi le sa wentu ya na to ya na fio mai o le nga sui mai o le HRPP anga i fast that's so dangerous in terms o le integrity ma le loyalty o kanaka la ngo le ko kala ngoa o le problem ko wanga le ka ko pui i ya vai mo ko wa ko fa alaka ka ko
ua koe whaavalea e kākou. E ala ngai ke le foi kākou segment kau ki whaasoa ia vai maunga. Pa welcome back to vai maunga tōru shoni. Ai whaumai le kākou whaamangaku mō sa whaka. E need for i sui kau wā ai maisi o kākou o vanga whaumawhai. Ia make sure ka ngaka i ko kongu whaingo ko miki ngai. E le o iai se a lope ko kongu. E le o iai se songi e se yuka ko kongu. E ogo la pela pea i fo i whaingo kau mwhai e whio ngai i kamar whanu. Ia o lo manatu vai mai. Koe la fokule fo ia o ka ko me i rola ia nei o ia me moko. Okay, kaloa asia kamar fa fonga fo er ka ko mo ka ko pokara. Okay, kalola vai le a fe le chapi pi vai ngale. Ko ke le fa so fo le chapi pi o fai se vole va ko fo fa se furmo le chapi pi le longor ngim ka up. Vole va ko fo fa se furmo e fa lo se furu ko se furu le se lau. Vole va ngai le au mo le por ka up lo ka ngoinga. O ngor kir fo le ise loophole me fo le ka o le mea fole o le abangoa, o se abangoa fole le whai me whapenge. Ia, o le whamsingonga lama kat, a ke whake au e le fau, nge keu whapeka ko whawhong. Na ua langa lau ni me e keu wai loa mai le chapipi me le ai makere langa, ua le vanga fo i whase lau mai le chapipi mga upule. Ele ai ase tulo, o le tātou whaso au fole fuare lau tele ia. E tau tele o whama i te fo i me ia la tau e muri ka whama i ke o whatever ka miro me ma fo. Don't worry about them. Worry about us. O le mea ngā e ka ua mai loa. Awa kau ke pone fo ia kuila e pa malanga i chapipi. Because whatever wa makuat por kikir ko inga wale se vai pangoa e i ka miro i ma fo. Ai pui le ka kongu ma fali. Wa foi le ia ka pui le wall of Troy. Le ia ka pui. E le ia la por fai ko ngafiki. E le sawa ko. O le kai mia drop pai le pui nga mar ki fengi o laura pa o e kwa. Ya o nga e o sawa mai ba mai e tito. Ya, tu le pa so fil kar fai tau tere be ile si ba. Unmute mai favor molia, unmute mai le telefonia, unmute favor mole. Aseta, we just carry on ole suile ma ale get fongia tulepa. Yeah. Ngawe. Ele o longaku tulepa. Okay, le na ko na tira pito. Okay, yeah, it's probably some technical issues. We're not picking them up from outside. Okay, let's join me. I think one of our my le device at Sumai Fafu. Okay. Just to let you. All right, give me 1 minute. Ono ya o lo kero nga ko nga tu le papa tai fikere o lo na mai na producing at ko la mema mali tau. Talo for tulepa, welcome back. Sei ko sa mai. Yeah, okay. Ya, no. Ya, okay. Io o le langona le tau avatu mana ia mta upu tatu tano ia siata ma anae ma li ataua. O lo ua langona i mea, nei te fo tatu whapea nisi o tatu langa atu mwhatupu manatu i le awanga li, ele ai. E matua whavalea i tu la epa e latu le awhea mea lea, wa lewa na tau iei mawhauwhaunga. O tangata ua lewa sa ili o pū, sa ili masai ni me fioe. E mai mawhua nara tatu te mitau te popole iei, mai kau ke le popole iei se mea. O la tau lava ia langona, mo la tau lewa na tapena so se mea lava, ele i pai ei o tatou mawhauwhau. Asiata ua lewa na fo i mai ei mawhauwhau tu le epa, langa pau ai o la tau whaiva e totoe. Sa ili se mea leanga ai i whainga malo. Ai le leila le atu mea ia, ua tapena fo i, e pau wani me tau te tilo iai. Ia te musu fo i whaise tala i pamusinonga. O le latou le nā pito la auma le latou, o le tātou lava ia safatalua.
ia aua nei toe whaaluaina. Aua nei toe whaaluaina le mena whaia i vai mga tonu. Aua nei toe whaaluaina le sasi lea. Ma aisea, langa lea foi tātou te whaitau i le whaalangolango o tangata ma ioe o le matou sui lea. Ia aua lava nei toe whaaluaina o le mea whala lea. E au ngā aile tātou tua lalo asiata mai foi ma le ia taua. Ia sanga tonu ia mawhauwhaunga o tangata. O nei a mea e pa lava i tangata palota, e tau whaetete sa te tala noa. Nanga leo au mai ia le tua lalo e taofi ia le taranoa i tau pula. A siata o te fia tala noa le version lea. Le version lea na whaanga whamasinonga. Lena pipi i mai i tupe lena tuwha e nonu. O te fia pipi ia le mea lea. Po anga whea nga tupo le mea lea. Langa leo te matauina. O isi lava fono, I mean, lelekta ua le mea. Road shows. Na mafai whaalolonga ia. A leo ke ia eli au mai foi se warning. Eli au mai foi se warning i runga a mea o le teimi le sai le mea lea o ta fia le teimi o le toi aven whaalolonga i whaife au. So le mena o le pe whaate ia eli telo tangata. La le teimi na le version 4 po la se teimi au la le teimi ni wha malua le melea. Pe tasi na me o le munguru ele atunu. Ina nei tei foi la leo tatu vai atu. Ua o maisa whatalua i le lato roadshow na matnei. Matua i whaaloalo ngia lava. Le ai ma se mea na whaia e o se paule mea popole i te ua mai whaise. E sura wanga ia i le tātā wha ili le tātai. Peo mea e mo i whaatalafonga ma tatu vai mea tarie ai. Aua matua sa ili ai wanga ni se mea e paule mea tatu tu ua lalo i le afoi. I le e tumalo. Tautuana ia le mea na. Matwhalot. Malo tai mana ia vai ngole wa afia. Ioi pea no fai tu ina wa mai le fai unga. Na o so te ia tu ma bo le va tara no e fionga tau li seu tua fas i tua ai le ia matapo kala me i baso le tele. Masa ia sa no mai ai i dona te o le upure na o matua te i lava maufa. E le saunga e lua vai nga la afia mai ai na ia. Ele o stasio vai nga o lo no ona ave ma lo le ai fa mai na tara te mina ave ia fai ule ale pe o le afia mai ai le ruling o le sila vai nga o le road show le la ta uai le fa lo na fai wala nga mantua e ta o no dei le tua al fase le te mio ai la fa pe o ni fa lo ia pasania ia la o consider fa stonga o fatosina o le fisili wen na matai me fo lea ia e paule tali e fon o foi tua o skailia ia pula ia amperosa wala nga o amperosa Roma lea le nga foi le ruling ma palesi famsino le la tolua o pai foi o famsino ngandei le na fiu le HRPP te before yo lo fu tas o tulanga ia o ruling pea simativa ma vui le sala tu ia mamata tu tangwa pa sa ade no Supreme Court ia tulanga fa stonga na i fainga fatosina ale la o sau amperosa ia le taibi le dei lana ruling ia mana tu la already nga set mai le president foi le la already set ba inga ia le tone o isi fai unga fatosina le ki ka mai le te sau noina ia dia ula sa te tau na fa toninga fa tasi umai na fa uniform fa tasi le fai ngola to fa o ile a foi na fa vai la utala o le kele o mea pika o ke vai ku ga si ai uma nga sa a me va vai ku e langa expect sa ai sa ga si na o fisili le offer o le waka ngo fifa masino fa sa o tu langa okay o mea aia so o vai o mea ai o kupe o fa kusina arfisi fa fe la le pirioka le fa ka u wala ngo le fa o nga ma lo le a o ma lo le o le o le na ave o fa pule ke yo la ku HRPP o fe la le pirioka ka fa ka ngai mar fa sa o le again e fo ya la utala lo fa ya o tele ofisili dai lo tadi o ai sul mama
o lafo ia nga o le fisiri ia lo ma fo fa unga however ua kale sa mana le famsi ua maila na ruli ya ma ele se me mafai na toe faia ma e tangia mai o le atuli te is fu to sa ala fionga ya lautim ia wele se ba ai e foi la atuli par fu to sa ala fionga ya tayo li se e le toe mafai yo no toe tau ba i se fainga palot ia ona va engale so tato me ile ya vai bonga to ya le a kaua ma okay no ole mata upu ya vai bonga to ya o te le lo ia i a mai eso no fine galo a mai eso no fine galo i lunga le dei tai tato fa so ai wala o le wo ti no to fo i finga palota o le i fa mau ti no mai se sui el fast pe tai o le na tato no le na ia le sui el fast le fionga ya non ia ai ona o le tele o vaenga i o pe ona ta auto mai le tau fai a tai o li se ai a mai so no finga le ya tau what do you think o le finga ia ko ki kirongi sui le o finga le kumalo le a se ka ko vai fo ku sui ka mo ia ma sui nga ka mo ka ngei peila o sui ka ngei o po ala ka mai filmongi ma sa polu ila vai asiaka onga o mo kai ka ko fa ko inga ia ka ko sui le o kai li seu o ke longa ka nga sa de recommendation mai a kai li seu e ka sa nga le recommendation o se sui el fast e ka mo ele kumalo le ma o ka fonki kilo i ngu ye wa ke ro ngu nge e la ki ngu ma vai lo ngu fo ye ngu fo ye le ngu wa le malo le ma fa solo ko ai ke au ka nga mo ka nga mos ka ko sui ka nga vai ka ko sui ka mai ka ya fa ro lai fo ki kilo fo ko ele yes ka mai ka i ka mo i le fonge le kumalo le ai am kwa ma mi yes ka ko sui ka mai ka failing that yeah okay longa ka nga aver ka ko fa mo ya ka eli seu nga ke mai se recommendation ise ka ko mo i a ko fa penga fo fa la lili mo ya ka ki ka nga fa la lili a ke longa a fa se su fa la lili e ka nga sa ya ko lu pe recommendation se ka mo mai nga ka pe fo me ka ma ko i mai monko ma lo fa chai mai so fina ngalo to it but what about no the straight and direct question is what about no yeah ke lo e mai susu nga mai aso e fai ngenge kwa le ya se fa ko inga ya ngo mai ko kele o fasi kongole o le kumarole ya o kele lo wa o ke ele fa pe ke masangi ngo ai pe o ngai inquiries ngai su ngai ki folele ya le uso le por kama foile ya e ko le ki ko ka la ngo ngar ko kele sore mo kwa ru mo o ya tu le pa ba so fina malo faftai o me mo wa ia o tele manino tele malama matasi nonu lautim ia ele ai masesi o tangata i ngo meet ai in person so kele malama ma kele loa e anga i lo tato nunga siata ma i tangata voters tangata palota wai polea fo le tato wo i tangata fatu mai ai a fa pe lava winga o tangata palota e le mfai lava on tato ole tulanga o le va vai atu o le lava participate li o nonu i me o lo fai o lono winga o le tali sa o ala mele o le fionga le li pale mia malana kapineta o la tonu i o le tu la lata i tangata ia ma o le la te fai me e o mai te milnei fengtana fai atu sa utala i se tangata nei o le na o nonu o uta mai matau tutai ia se vanganala o ia se apo ia se apo i se suita mai tai ia pe no fai atu asiata ma ele lava so loa
ia nonu manisi o io e pauale mea o te whaalangolango i tangata palota o tangata konga take i tatu tanonga me whaaloalo. O le manei a terero no whingangalo. O te lofo o le nei mata upo sa mata upu e whaisima ale mo le nei teimi wala ngai o le fo ye ila tau i na inisio tono le fio aga mani tu mano e mesio tatou wa feo so fo le fio ngai anu o aue fa vairo mana tu le ya tau ma tu le pa e fa vairo mana tu i le feeling ala fio ngai pa le mia i le fainga pa lo tante nei o ina le fa vai so vai vainga o le ale wingo lo fa matalanga leanga ia te au o te longa o le taimi sa te tauna o soai nonu. Sa tauna o so tonu lava nonu i le taimi tonu ale na whai ngā pālo tale na te nei e pei o na mana nao i ai tangata. Leanga e manga kua, e lua vaenga ese o le vaenga e manga ngā o ika ngaka. Ma fōringa mai o le vaenga e manga ngā o i ai le tātou maanga whai. Ia te aula, o se tangata whaasara lau o se kangaka o ke le fo i le malama aku ma le fisoso nginga i kule ingo kako candidates le sa ia i Samoa. O le pāroka renga ke. O le pārota le na oula ngona i lava ea. Ngā li lifa uma le lango le fasti vai maunga. E te tauna aru nonu. Tu lou al whaafonga mai le whionga e tai o li seu. O kei loa o le se lau pasenge po o le iwa se fu. Pasenge. O le fasa iai. Locally and globally. Na nau uma le pai election le na te anei. E kakau penga ave le wha mua i anonu. Ia ato ai fo i male whionga e tai o li seu. Ai au kango i wha pasenga i ngu mela ale fasa iai. O sa sa kaunga ngō mera kasi ngō, ai ngō mera lua tai o li seu i na usui mai. However, o lea nga whai le mea nga whaako whala i ai kai marpaki. O lea le mea nga whaato whala i ai tai marpati. O lea nga ave le whaamua i a tai o li seu. O lea nga ave i ai le whaamua i a kai o li seu. Ia te aula, walanga o lea o upula vange i rua. O le sui e fili mai e le paki. Ma le sui e fili mai e reiku maro. O fea kongu me kaunga oko i ai. Awa ia te au ino o mawhauwhau. A ka ko whaia sao ale analysis o vai maua kongu. E mawhai o whapea. E le ingi fasti vai maua kongu. O le upukongi ia. E mawhai ona o whapupu atua la uia tawa wha. Leanga ua whaadua whaia inga le fasti i. Whaia inga le paroka keli. Koe whaia inga le whainga paroka. Lai kiki. Ia haula ia. Po aina le sui e avi. Leanga kako avea nonu paroka keli. Whaia inga. Kako ka ngofi lea koe a mai kai o li seu. O saua kai o li seu i. Koe ofu koe kai a li seu. Le ko nginga langu mua ka mo e ai. Ai arua ko. E whaia inga fo. O le fesirina. O le kangaka. The candidates, po supporters. Do we have real supporters on the fasti ko kongo reiku maro? My answer is elegis. Ora ukali denga. Wa ia. E o reiku maro lea. E le se ku maro e la lango ni me maro. Ulo wa ngai ngisio kaka. It's about time ko ke avea ia. We have to speak the real truth. Lea ngai whaaruang ka ko whetau i e whaia inga le fast. The question is why? Why? E whōlinga mai, o ka ngaka o lea i kumalo, kuroua, ngai ngisi la e loyo, a e pangalea, e le mawhai e roko loyo, o ngau kou mangu malo inga, le ko akele, o ka ngaka la i le kumalo, o ka ngaka e whaapapara lapa soloa, e fōringa mai o le mea e mawai le mea, o le mea e mawai o ngā, o le mea e mawai ai, o le mea e mawai mangawa. O i ngā o i ei wangaka. Yes.
Awa ko ke feika mai vai mo ko ria ke ulanga e ole pinge ora ukala. Fa alua fa inga fast ya uko. Fa inga le paro ka keli. Fa inga fa inga paro ka kiki. Awa lange isa si o kuloa. Awa ko ke o mai ko ke se vanga ko ke ora kau fa le anga ko ka aro kinga. Ai ale le yo ko ma fa fa. O nga koe ki maka le ole upenga. O fea ko mo le mele ka ke fa le ko woi. Because ele o se mea ka ke o mai fela ko ai. A ore me ka kauka ko ole le fofo o fa fika out. Ola fa so nga le atawa la nga mua aka ko fa yer finga ngalo ka karaoke. Ola finga ngalo ka karaoke o ko vai mo ko. O nonu. Ai nga ma ko fa inga. Ka ko ko wa ko pa election no galua fa finga ngalo le ole a or ka ko aki. So o po flava. Ola o satisfy vai ngai rua o manga fai ko manga o ko malo ko mai fa mai o no ko naka ai nga va ele ai paro ka ya ka yo ri seu le chapipi ia o malo feri wa inga le fa ko fala inga ri ku malo ya ka yo ri se ko ko mai fai o ngar pa ko vai nga fa o fai le fio ngar kai ka urowa ia maria mai ngongo le amaroro avena va ngo ya ka yo ri seu nga o fai fa ko fala inga paki ai ko ke akua ko ke fai inga o fea la le mangungu or koa. E kasi ala ukat. E le onga o se sui kau ke avea. Ai onga o le whaaroko loko rua mare le sa o sao. E le loyo, e kere kanga kai e pio. O le ko kongori ku maro lea. E kafe ka fea ngō fie lako whako whala inga. They are so not loyal le paki. E ko ai ki a ngai kangaka. Lai ku mauro lako whamaungi paki. That's my analysis. So o ke le popole po o ngomu po o ai. Ai o ke popo e le ni fa sapora se le. E ngau se mangu maro ko ngore ku maro. E le ngau fo inga ia mauangi mangu ia mai le maro. Ia ola nga fu lima senge lo sunga tu le pa me se ko ide ato. Esa o le lo so aga asiaka. O leo kako vai nge i mala ia wo o le kumalo lea. Wo a se laudi mo se furuka la fo le ku fange le o mo kwa poloka le o le lopo feo iai. Ka le mo se la ko kongu i se sui. A me se ia kai li se ule sa le lo ku mengi. Le fo i wo ko le la ko kasi le milionga mal bar se la wafi. Le fo fale ko ngela ko lo milionga ka luar ko songa ka upunge masalo anga au ku fo ai le chapipi le ku malo le fo no e sira fia le atawa paro fa la fa e ma fo ka ko fa it's about time to tell the truth ele ma fainga ka ko so la nga vai we have tried our best ka ke so swang even the diaspora. O ke na longa fo yanga wa paro ka sa o ko nga ka vai mo ko le aku ngu ifafu. Wa fa ka nga paro ka re. Ele la se problem ko ke le populi. A o tanga tala sa fa ko ko vai mo ko ka mingi. They have the problem. O ka nga ka ko ai fa ka u vai fa la ko a ko sila ia ke. O ke la ngonga ai se expensive o paro ka le ile history o le kalaanga o le alu o lau ki mo ia i gei me o porkiki. Ok, no langa paro ka piko expensive lava lea, ang campaign lea. Yes. Ia o fea la ua kua ia i nei ko inga me fa pege. A lae ua nga o le ingu fia i o le au kau wha valea. Ia koe ovo i le ka ape kua. Uso ka mai a ka maho i le pauare mere la awhai le umaro ngare o mai a whaneanga. O ke longa o mai so mai le au soi. E koe kikia uma foi para gei pa inga o fea ngai ia vai mo ko ma paro kala iki ia pura pa so finga le faʻasoa asiata o te piolena o tau pai atu tau te fiu tau te toe talanoa i se sui e tamoe ae a le feliua ina tagata palota o le o kako vavai ai i sui ana tulai mai po le ale to inga sui to tulai mai ai pipi o lota ta palota o ina le fa ba me uma so ta to fe aula ave e take le ta palota
kilo po fea o le tautonga o tauto ele malo. O iais ni me o benefit ai le tu malo ma Samoa atoa. O ina fua iai o ina fua le tu le e tatou loto tangata ia. Ai sea, po pe saur tene, pe saur tama sau tau wa mai i. Ai e malu e lue lo loto tangata o me tufa o tupe mau atu i o la tu. Mana tua. E watu nei ale lima suta la umanei. Ioi, ai le ave foi lo wita le sui tau wa. E te mele ai manuia o leo tatu vaia, o se whainga malo o lo tūlai mai, o se whainga malo mo tangata uma, i le manuia o tangata lau tele, e le whailo ngā po ai le vanga te atu iai, a pulea, po te palota iai, e le whapea palota i le lanu mana, o na le abatua ile o benefits an malo, e launga ta sia tangata uma, a le winga na le ni whai atu le tala asiata ma, e le e kau ke le take po e tula i mai to run e maua volta tu taimi pau le mea tatou te tala ami tangata ia a e sa ungi ke run se or ko vese kupe se kangaka pe lima su seng por kangaka o ko ainga po le alava mea fai se avaku kupe pe auman paroka o ki nga ka linga le ku ye mea ma ole se ko fi faru ye mea fa pengei pau le mele tu le yatu mai mo ngatoro mo o mia le atu mo o mia langa o le drag atu e maisi tangata o le no nofo le mafai le parota i tangata le mautonu whapea wa a fesili ne te mel parota ioi fast ma lo ai lau timu ia tu mai tu whai parota tele ma lo tai o le seu very close tu e atu nei le parota la chichi wa mamau to jale ma wala fa fesili fea o ko ia sa paloka i mele o angi whainga la i walang ko li liu whapea. Pero winga na tala, tatou take tangata vai maunga tolu o tau whawhongwhonga mai. Se ku kongu ni mawhawhau me kuai, tō o le mea manui ai le tu malo. Ai au al whai tu au o mea ngā ka maiki, i le manui ai se tu malo man whalola siasta. Lo whai, final words il vita upure a le ataua, a se lava o le tūlanga wālanga tate wawai atunga. Tūloa o le tātou wā whea o le suafon. O le whionga ianonu. Ai langa o le suafon e pia la walunga ma le teimire nei. He's a fast candidate. Former fast candidate. Ia o te ilo le teimire nei. Ua te le drop te le o le suafon o le whionga ianonu wawai atu. Ona o le result le na tupu mai a tai o le iseu. Le anga ia te au, o le successful o tai o le iseu. E determine mai ona o le ngā ruenga nonu. To be completely honest. Ai ilo te tununga ele a meso whina ngarone ia tau. A whainga sa ele wa au kai o li siu. Ma le fast. Onga o se ngā yoi ngā nonu. Ona. It's an if conversation. Ia haura. E whawhewhea ka kōkari kongu inga la se kangaka o leanga se a pinga se si kangaka. Ai koe manga o koe sau e vaku e se whaakukua. Ngā mga kua, it's not about winning, it's about trust. E mawhainga e win mai. A o e ke sau ka reper whainga wha uwhai. Kasi rea me kauka ko piki fuai langa ngā kopu. E se e ange i kāna kau ki karango ai. Ngā heper mua, yes, ngā heper. E mawhai whainga ko ngau ka ngaka lava lea po lea, ma lea. Ai wha makai ro ka ngaka e reo au wala lea tua le whawhenkai ngā mai kakare waranga i sau kumu le ropo i e marepe. Ai paku so fingal whai une atu. Ka pau ale o lua saungoa ma lua maia le mka upu kongwa le ka karango e wae. Ia, masalo le pai election ke ngepe ia kingmaker ia nonu wa. Ai, o le whakikirok. Pe ma ako e whengit pāroka nge vai monga o whaari mai nge nga whai pāroka a vai monga i kongo le lima pe ongo kausang. Yes. Koro pai elections ma election kere lea o whai kongo. Nopo lima. Lima ia wa vaila ia. Lima. Makau kia me wo ia vai monga koro. Ia, o le ata tau wa pia. Wala ngai, oka, a whai nga ka ia nonu. O le si pesiri, tūrou le whionga ia nonu te le tau whai atu. E le ia nisi. Ua le ai nisi. Iyo, o le pesiri tele le nā.
o yai kisi ai o le ku malo fo le ku malo le tele tangata nga va ma to tele lo tangata le ngata e a nga va ai ro lo fa maongi e le kau fa la kai le kau fa se ya fa maru ku fo ile tava va yetu wa ese fina nga lo to tele ai ba se fo ta to fa supporters ile meta upule ai la utala bungia e whainga kākele ngā koe prove mai ngia kou point ia pai malawhai. O whaarua ka kou ka alonga ke kere, kau ke whaia inga. Kau ke whaia inga, the fast. So e whainga kākele kou o mai o kou ia kou ke kau mwhai prove mai kou point ia kuroa ia pai malawhai. E whainga kākele. Whainga kākele ia tea. A whaia ua kasi whaarua usiringa kariseu. Suisesi. Suisesi. Ave iei lea vangoa. Mo e ngaka e lo pe sawa le ngaka sawa lu ko kia fa marwa ko ia ole au te ala le atawa se si vai nga fo ile ma tau te se si mata upo te fina ngalo tau te afia ne va ngola fia nga sa ole ia oi ia le kero sui ka uku ma ku ia le ka nga mo vai lima ia ma ku fo ia siaka kasi ngai ku maro kwa kero la milion ele ko ke lo po anga lo ngara milion e foi ku e ara foi o nga fa pe ya foko ko ai la paroka mare ku malo seta atoto va ai I ngu ia o le kongo le pai mongo kolu afia malu sa sae afia malu sa sifo a vele o le lata leone le tava mangiangi tai, mangiangi uta, malolo le lei, mtau tu tai, mtau tu uta, nafonua, papololoa, papauta, tauna mongongo, tanu maaleko, tia papata, tia avi, vai lima, vai singango, vauala. Ia, ma ili vini fau. Ya, malo fa chai. E tasi le tu malo o ka se la ko do la paroka. Ya. Ora matua to ateli. Ora wingala na nta fayatu. E a faya nga kai ngai ka kai ko kasi ku ro le fio ya. E pe ya no fayatu ma o tu la wa tu lunga le o tu ma o la va o le va ngai ro mana tu le. I think wa umar taimi sa ta tauna tamo e foi le fionga ya non. Le fo le bano wiel tamo fenga le fionga ya tayo lisi. Amen, lai mauro na tulanga fa te fono. Se la pasenge. Aile na ai ore to ta pena ina. O se isi tangata fo. Ya. O la vai le lisi le wa va ku ngor kala fide le lisi vai mo ko. O ko. E to a de le awa taba mai. E to a tele a bise fora au fa mau ni se ka ke le mo miangi ole la vea le mana tua mai o lo fa no no e foringa mai e pe foringa mai e koe fe lau ko ai e ola ma va ku fa fu ko ngai la to la lo le ta le to ma tu le pa wala ngai ta wa ta to proklami a pa wa ngai o media ma fa ina ta to fa sa sanga ka ko va fa u fa ma to e ave e ta to foto e le kai ma fai e media le fa nga lo ka o me HRPP they will never ever over their dead body ko fa sanga ya la ko kai po le vanga fa fai le ma to fa ye ni la tu tala le ma fai wa foi nga fa o me la wa ru maru fa o maru pu ai o la o le atu wala lo mala fa ku nga ava ko pe la fa pe le atu ma tu le epa anga i le tatou ai ngor fa tu i le tu sa botas wo va ya ku i ave mo ko o le tele i la to wo fe la to ai mai ai to no ai ngor fa tu sa botas o la ku wala awange fai ka ko ma ku la ka fu i se o ka ko pe fu a fai ya o le wo i le tatou fa tu o tatou mau sa ili o le hami o kongu. Ai noa e oe peke a inga i teka ngaka, o le lawe hale o sio ka koa mi.
e pe nga karo fia karangoa ila mi ko e ke karangoa isi ka ngaka ai o mai loa wa afia yu ka ngaka e o mai loa wa afia ile sui e ke ainga i ai po na usui ka upa ke ia lea o sui na karangoa ke ia lea wa e ka manga o fo ile le ko so koi mai ia te aula e lea o nga o ile maule e ka o sui ngona mi ko ia ala o lo te fai tu pe la vole tato o tu ala lo fo nga va ku e fia na ngor menga le la va ia ko ia vai mo tu ole a lu me fo ile o ia le fa sapora se a inga ya pa ia ko kanga ka sisila nga ia fa malama malango lango i nganga e loa o la ia me nga fu ai nga fa ia kanga o fa le ko you yourself like it o ya ele o pawai la e ka ko ele o susuru wa ya ka ko le winga bongi o le upu fa ku ile atua sa mo tas e fōringa mai kau ke le o fa ku ile atua e so songi mai e fōringa mai ka ko ke le o kas ai e ma fua o ka ko fa ku ile atua o ngoro ka ko kari kunga a wa le nga va ka e fa nga va mai ile atua fa ko mai ile tu ya ola unga fa si for ni va ko la fia e la foto i lo suga ya me se tu la e pai lo sau ya na to fa fo ya tu le ma te bilanga malia mai o le la fa si fu kasi ke ya ma tu wa lo suga le a tu ma la fio ga ya nai ya o te lo la foto tu la e pai so fi ngar fa i wona ta fa ma vai le a fa ma ya le a tu ma na ta tu programme de fe Partai seta. Mana tu foi o le langona foi le na i le sunga le ataua ia fa pena foi le tatou insinia ia po le tionga ia nei le o lo whanongono u malava le atunu whanongono u maritele o Samoa ma mea o lo tatou faʻasoa i ai ma mea o lo tatou talanoi ai peo nau whaia o le aunga atoa o le itumalo lea o tangata palota Leanga e pa i foi o le fale tonu o sui taupa. Ai sili foi na fale tonu tangata palota. Tasi le mea leu tatu moli mawina. E ese na mai e fai ala tu o i sui taupa i tupe. Ai te mai to e langa ua tele ai nei mau mea whape nei. O le mea la lea, o te loa a tele sa tutala. E anga i tonua i fefo, i tangata palota o le tumalo. Yo o sui tauva o le lava to inga sui tauva mai ia pe fale tonu le o non pe fale tonu ia o ai foi le sui le mai utai le to malatai po ai lava o mafuai ia mea ai ana mautu lava mafaufonga o tangata palota e fiu ala tangata ia o lona winga e taket lava le tatu i le tangata palota tangata vai mo tolu au to maua le pe o le e me lo manatu a fai to te lo le malo ma le fainga malo e manui ai le tunu ato malo tu malo o nala fu e to palota e awane fu ina ile lo to ita ile si tangata to tasimana ai a fia o mai ya le tu malo ato ai sia le anga o lo filinga e manui ai o lo filinga fo i malai ai Melia, a mato a vatu se ava noa famole mole. Vai mo ngato. Se tu saol palota ile melo e manui ai le tu malo. Yoe, ia o lua fo i utai mai fo i nonu. Au lua i loa, mo lua silafia. Na iai ni fainga fa pio no lua faia i tonu o le palota ua uma. E langona i o lua tino le lua toe o e fai o lua masu el palota pe aua. O upu sao na ma upu tu sao. Ai awane i tatou whapio pio m tatou whaforinga. A le tatou te loa, na iei se vaenga tatou na whai mafuanga. Na leina fuli whapet whainga palota, it's unbelievable. Io e pelo winga na tala. Mo ai po ai funi sui fo le ata pena tau fetuli. Mo le whatua tua o te pole au i isi vaeng whai. A o sui ai o le hita pipi. Se a ona tala noa mai le natura o mea ia i tātou. E fiu e alo fai, ua i loa le natura o mea. Melea, a e fiata moe. So, pi loyo, io ia tu mau lo fatu tu ina tu mau lo
lo fa o se vaenga fa fai o le o fai matai tai o le vaenga fa fai ia fa tu ma wina lo fina o I e manuia I lo tu malo a o te tilo mo se manuia o e io e langa o le naturo tatou e mo mua direct lo va ai ate o e ma a o le vaenga lau tele o le aso sau I le tu malo a fai lana e fa pio I ina a siata le la vatu lo na a fai o utai mai foi ma nonu o tangata e moni le alo lofa I lo lai tu malo tautino la iluma o iluma le fast pe apa pe la to fili le fast o le afai o rumtui o ma uele sa o le ma io e sa o mori ma o tangata ia e mori ma wina ma o ma fai le a e I o u tautino o inai lo ile moni o le alofa ma ai lo la vai e le o le manino na fa mai foi o rua suia o na fai lo la il feeling langa o tona militino mal tai ma le vai fa fai e mo na no matu tau ma atu ai o tou o lo militino le mesao o tou lo sa fai se a mio pio ile temi o fai nga palota che io o le tau sa o le mesao ai lo foi ele tau na to run ta utino ile vai fa fai a pi loyo ila bang fa fai ai awale fe kamia isolo ile mawai se le mo o mia le tatu malo foi numero ia molia o le tu man na o malo tele tu la fono pi o então fe so e mo o mia o to vai montol o uputu sawa to te fiu e fa pio ele to tu la mai al hita pipi ma se tu sa foi pe fai me vai montolo o le tu malo le hita pipi o le to tino atu ele to tu la mai ele to tu le hita pipi I vai montolo o le memo mia fa sa auto ma fa non utai o ini sui auto a e loa wa tauna malolo a le faia I se langona ma le fai le mea ua whalanguna tangata e manui ai le tu malo ma whalalo siata whaftai tele mo lo ua wanoa mo nei foi po o mawhai ai o na o whai au foi masui o le mātou foi no foi nei ia e whai atu se leo tātou po kalamu nei a fiafi ia au tele ua ia le tātou e mori atu ranga whaftai tele le lipule anai ia whapea foi le uso ia le ia taua ia fa yaso le tua ton foi to filo I se temi e afina ngalo ile to mo temi ka petele pamia ti atu to lauso ia maro fatai maro la e taua ia so finalo fa fa kele ya kule pa fo pa ka ko mafu ko mani fe fe fa manga yer ka ko karonga ia oskas foi wa o le von ka ko ngei ka upu ia wa fe ka wi foi ro mai o kule pa ka ko ngei fe fe a siaka a sai foi ka ko pokarama mai ka wa sala sai langa ka kele karonga vai mamo e kele yo mea a fie sa pora sa fie malo sa mo a fie ka sa mo a fie pa keki a fie le office o fonga finga paloka ele nga vai mamo la a fie ka upule la fonga le nga ka ko karonga foi fa pengi ia fa malu fo fa fo mai vai mamo ala nga le nga o ko le a fie ka upule a fie sa mo uma ia me se foi le media o finga malo so se ko nga va nga la vo sa mo ele ki vai monga a fia uma ya so se kumalo la ya ai asia ka ya ko ki ya o ki fa ma ka poka la mo la ma mangai e mo la ma fo mangai ya ka fo sia so la no fa tai tele podi fa ma ri fa tai no sa tu le pa a ole o vai monga to lua ya e sa o ma le o la tu lo to mo fina ngana par malama le ta tu fa so le angor ka ko faʻasoa o lo ka o ko mai ai le alofa I le tumalo inga ia kuse ba ia le va fa o tua tuna se ele ke so fulu so io e ngan ko ko ki or ka ki anga au mai boa ia friko masaka ma fare ele ke so ua mamakangi a io e ma fofo io nga so ua mamakangi a e au nga afa ko mo wai ni fala fo
Wa foi ale pisi makangi male o sofa ia ka ko ia fa. Ole aka o ai fala kuai ma papa lau fala kuai. Ai ore ka u or ko ku meia. E koe mo ai se foku wa yo mala ma fo. Tare wingo le fa matala mo vai mo to. Awala ngau rewa mau tiko to te toi fo i whainga pārata. Le usau nosunga li ato. It's costly mo tatou. O le mau malo ka ko van fa whai. O le whaila kau ke kau mo whai as much I tū langa le lei. E kau a poki nisi se le ni e wha aru nisi mea. A le whaila tatou toi whai ngai whainga pāruka. Ua makua siria o kou mai le lua pae inga. A ua lima kou pāruka, koru pāruka na iki. Ma pāruka ki ke le lua. Ai mana tua mai. E na ore tasi al tatou tau ma whainga sa tū wai le fast. Nga ore whainga pāruka ya lau ki ia pa election. A ore general election o lua wherua kasi. Nga malo wai a pāli ingi ko ni heng. A nga le tō le langi mpala aure tua i le fwoi kamari. Le fato ato e whai. Ai mana tua mai fu. Ele na mare la ina o lau ki muia. O le right hand man le ani ko li hengi lang kaimi fo o lang campaign. Ai o le wheni wa inga lava mare tu le ina ia mawhai on. Le na mau malo mai e change le fast. O na ua vā le fo ngā vā. Ia le opasi le sila lau ki muia. Ua tu tupu ape fea ma ua lo fia fo I whawhita au. O na o le lei fo I o langa whai unga whai. Awa o le upo moni. Kau ke le vesi fo e mea. Pe anga le suia ma fia filifili lau ki mui aru le sa. E oe, wai kasi ale ango fo mau ki ngoa e o mai le aso lai mau ki ngoa. Ma e mau ki ngoa fo I o le bigi skale o kupe wha au au. Pe ana le se fo I lunga langa filifili. Le ala ua fea ngai ama puapua ngā. I lungo isi puapua ngā. Ai se a, se le mea ngā avi e wha mua mua. Le fo ilanda toi tau wasalo tatou alai malo. Ele manguia ai wha manguia mai kai ori seu lalo le HRPP. Tatou toi o ili whainga palota na tia nei. Wa ki li ai le mamao isi. O le fesiri. O fea o iai ni kako fast loyal supporters mangi kanga kai koko o vai moko. Ko ke lona mafuanga tu lo e whainga ka inkadia e matou nei le media le co-excuse. Le la fea. Pe ko ke o mai ngai a ko ke whapea mai le anga ko le fia ya kai ori se e ka o mai ngā ko ke le lango lango inga whai unga kako kai whai. Ma ai lai. A whai ko ke o mai ngai o ko ia vai monga koru mo ko whapea mai. Ia langa o le mafua anga ia mo ke le lango lango inga langa. There's no loyalty a o ko il parmia. Longo winga e fōringa mai o ro ko anga le leil parmia nga o lau mutu ma le upu a o ko roko le mamau. Langa foi wo le ko le ngau inga ia fae inga langa filifilinga inga ia aloa ia langa fai unga fai. Ale sa mo al par mi fo ia nga fa ala uloa. A fa pe wa fa ku fa ko nga ia trust langa decision making. To be honest lava, be hurt la karale fa ia. You guys have failed him. Yeah. Ele i feio, ese ser mero que vai a coisa, kale mai langa kususinga mai, o feio la filinga palbieiro. No. Ele i feio. O ma fuainga you have failed le. Langa e mafai ko faia. E mafai ke le ngo ko faia. Ai langa o ko fa sili no ko va fa lo ko ifala. Mo fa sili o ko so kanga fa ainga fa lo ko ifala. Langa ainga ngomu lo ke muia ko ke ainga o ma fa le ngor ko ainga. Le vanga va ko fonga va. Ai ko fa kari se I fai whainga paro kare ki kiren ka pena ni. Fa ko fa le lei. Se ere ka wasor va va ia kanga. Dala na le ala yo le tau fang watu. Le nga I fo yo ma ko ai nga o ka ngi o so ka nga ko mo vai mo ko. Kasi fo ile ko ma lo ko ola e. So e so ka nga so I so ko e kala ngoa e fa lo e fai kari ko au pa. Ele ma fai fuinka ko alo mai ni me I ofegi me ola ka wasa le campaign ka yo liseu. Ai fai e vai vanga ko ruo ngo. O ve aka uia. Ma lau ki muia. Ofegi me o fa pega fa. Ya, au nga ko fa pega. Na ngole mo ki fai ya. A fai sa I mo ko fa fonga mai ma ko fa so. Le nga ke le yo ma ko ki ke mo ma ko ma ka fai. Le nga fai ka wa va me nga marka ku re nga ka ko fa la wilo. Ia ai ka oko ia be mo oko.
fili le kai se nga va awa ke fai se poko awa ke fai se mara malama a ia fai fa mau ia tau lunga ma ko poka be ke vanga la fiafi tato filo ai fa popo nga la so taiao after ke le foi le ia tau fa after tato ofisa i Sila after foi lo sunga a tu le apple ni ma la fiafi o nei ngalo ia o le aso lulu nei fai le tato fa pitoa sunga Mr Falai na le tato two cans fa lo loa ina i Las Vegas, le solulu, o le menu o le tatou mea aina, o le auto tofoi, ia i le kuka manongi le sunga Mr Falai, tatou umai Las Vegas, tatou whiloa ia ina le solulu, o le aso nei. Ia, ai, o Bay Area ia le tatou fundraising, mo le mafutanga i Bay Area, e whatau nuu le afiafio le aso fundraising, o le vai aso le nei wa amata le aso ataiao, ia ua wa amaka ngi vai aso fundraising ia Bay Area, pei fo tu na tu dunga tatou fa la wi loa fa tau so sa se le ni umo le race ia awal tatou maftanga te tonu Bay Area San Francisco ia ona fa so lo fo ila ia le mo le va yaso tala to va yaso yo tua la tele tatou fa la wi loa le vai ia e tatou proclame le fia ta ai mo le fia ma tu fa tu no fa tele tu tatou officially e taua ma se fo le fio gargaftas aso i fua mo nei po lo va So fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai sea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home.
This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata waina i so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e anga ine I lau tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo se furu lima tausang. E paulava le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lamba se vahengo le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com I lo penga te whailang. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana u tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mawha, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa maniru. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tōmi se furu whitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tomi na ilo whatau. O loo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta.
leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le Tasi A'e iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i auaunanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le auaunanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a le o so mātou manao. Mo le fia mālama lama atili o na sila mwhai tau mālama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, walu fitu o le National